Creo que rebaixa 300 euros, pero non estou seguro. Proporción do sueldo. Non fala. Bueno, buenas tardes a todos e moitas gracias por vir, por estar aquí. Iniciamos entonces a orden do día co primeiro punto, que é a parte resolutiva, e o primeiro punto de aprobación se procede da acta da sesión anterior de data 9 de setembro de 2016. Procedemos a votación. Votos a favor. Siguiente punto, que son os asuntos dictaminados. Bueno, yo en el punto número 1 de la sesión anterior creo que hay un error porque la concejala Carmen García estaba presente y no consta como que está presente. Vale, se corta. Gracias. Siguiente punto, Regulamento de Organización Xeral e Réxime Interno da Escola Municipal de Música do Concello de Ortigueira. Non, xa temos. Ben, xa teñen a todos a documentación. Empezamos logo que é o debate. Por favor, Carlos, en nome do Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Nada, eu así, leído o regulamento, vexo que hai algún erro referido á linguaxe inclusiva. Tampouco non é que estea en condicións de dar leccións de galego, porque a verdade é que o meu galego é bastante rudimentario, pero si se lle pode dar un repaso a algunhas cousiñas que andan por aí. De todas maneiras, é un regulamento inicial, isto podese modificar. No tema da linguaxe inclusiva, o tema de pais e nais, como sei que é un regulamento que máis ou menos imita as leis educativas, pois, bueno, hai certas cousas que se poderían mellorar. En principio, tampouco lle vexo nada, simplemente, bueno, vexo ambición en facer un regulamento medianamente serio. O que pasa que a realidade é que o regulamento, a ver como explico, hai anos fixeron unha louxa nes pasante cando xa non había barcos. Entón, pois sí, falamos da AMPA, é dicir, todo o que sexa complicar as cousas, pois ás veces quita operatividade a unha escola de música que tampouco por poboación, pois moito me temo que vai ir baixando, como está baixando a matrícula ao colexio e como está baixando o instituto. Pero, bueno, en principio, vexo que é un intento serio de facer un regulamento e non lle vexo ningún problema. Nada más. Gracias, Carlos. Por favor, sí, Rafa, en nome do Grupo Municipal do Partido Popular. Estamos de acordo, vamos a votar a favor. Procedemos entonces a votación. Votos a favor. Votos en contra. Y por unanimidad. Siguiente punto. Declaración de sectores, funcións e categorías profesionais como prioritarios aos efectos de posibilitar a incorporación de persoal temporal nos mesmos por razóns urxentes e inaplazables. Bueno, o que se eleva ao pleno é o seguinte: declarar como prioritarios os seguintes servicios aos efectos do previsto no artigo 22 da Lei 48/2015 de 29 de outubro de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016 e dos preceptos equivalentes das leis que a sustitúan. Son os seguintes: Policía Local, Servizo Técnico de Urbanismo, Servizos Administrativos Xerais, Servicio de Axuda a Domicilio, Servicio de Limpieza Viaria e Recollida de Residuos, Servicio de Mantemento de Viais e Bens Públicos, Grupo de Emerxencia Supramunicipal e Servicio de Salvamento e Socorrismo nas praias. Alguna cuestión por parte do Bloque Nacionalista Galego? Carlos? Vou me estar neste punto.
descoñezo ata que punto certas cousas son máis urxentes que outras. En principio, vamos estar. Sí, y por parte del Partido Popular. Sí, estamos básicamente de acuerdo en la organización en este punto, pero también nos vamos a abstener porque en la exposición de motivos, pues leyéndola, lógicamente pues pone como que parece que es todo culpa del gobierno central y a partir de ahí ustedes toman unas medidas y no es así. De hecho, el primer punto que ponen pues que es referente a la policía local, y ustedes saben que para las fuerzas de seguridad no hay límite de la plantilla, se pueden contratar. Por lo tanto, es una pequeña excusa, o una excusa, echarle la culpa al gobierno central. En el segundo punto, la verdad que me alegro que después de 1 año y medio, usted mismo, en su informe, que lo firma usted, dice que o Servicio Técnico de Urbanismo tamén manifesta serias deficiencias. Enhorabuena, bienvenido a la realidad, señor alcalde. Nuestro voto será, como le digo, de abstención por estas cuestiones. Bueno, Isabel. No tienes nada que decir. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, en el tema de policía local se incluye la relación porque digamos que es un servicio prioritario. Sabemos as deficiencias que temos neste concello, tendríamos que ter máis policías, algunos temos en comisión de servicios en outro concello, e por eso fixemos uso no seu momento dos policías auxiliares durante 4 meses de época de verano. Para o ano que ven, se podemos, pues, intentaremos facer o mismo, se é posible, ou tomar alguna decisión distinta. En canto aos servicios técnicos de urbanismo, pues sí, como lle decía, como lle dixen sempre, nosotros desde o primeiro día sabíamos que existía esa necesidade, pero cubrímola pues, cando os servicios técnicos económicos do Concello pois, e legales pues, nos permiten cubrila. Ahora mismo pois, pedimos a relación de expedientes que hai aberto de bastante. En este caso, Marta, que a arquitecta técnica pues, non dá atendido todas as necesidades, e ainda así, en comunicaciones previas vamos ao día. En licencias, pois, bueno, pois sí que temos ao mellor algún atraso, situacións de un pouco graves en canto a algún tipo de legalización urbanística de APLU e todo eso, pois sí, necesitamos máis axudas. Como dixo no seu momento, íbamos a mirar a posibilidade pois, de contratar unha persona a tempo parcial, pero vemos que ca carga de traballo que temos en este concello e máis, se queremos sacar adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal, pois non basta con que este a xornada parcial, vai ter que estar a xornada completa. Tamén aconsellada por os servicios técnicos que temos ahora mismo, que os escoitamos e que temos fe na súa opinión. E nada máis por a miña parte. Logo pasamos a votación, que será votos a favor, votos en contra e abstencións. 6 a favor e 5 abstencións. Sí. Siguiente punto é a reversión de parcelas citas en Loiva cedidas gratuitamente ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para a construción de vivendas suxeitas a réximen de protección pública por incumprimento da finalidade de cesión, que é o solar onde está ahora instalada a Casa del Turismo. Explicamos agora de que se trata. Bueno, esta proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais por 3 votos a favor do PSDG-PSOE e unha abstención do PP, sendo a seguinte, a parte dispositiva. Primeiro, iniciar o procedimento de reversión das seguintes fincas cedidas ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. A. Terreos sitos no lugar de Pena do Lombo, parroquia de Loiva, deste termo municipal, as parcelas catastrais número 7, 8 e 9 do polígono catastral de Urbana 2233. B. O sitio de Horta de Arriba, da Carreteira, parroquia de Loiva, deste termo municipal, unha finca de 5 áreas e 39 hectáreas, igual a un ferrado de 21 centros. A superficie aproximada destes terrenos é de 1.100 metros cuadrados. Segundo, comunicar o inicio deste procedimento de reversión ao Instituto Galego de Vivenda e Solo na súa calidade de entidade beneficiaria da cesión para que no prazo de 20 días se manifeste aceptando a reversión, presente alegacións ou solicite a concesión dunha prórroga para axustarse ao cumprimento das condicións que motivaron a cesión do ben. Terceiro, no caso de non solicitarse a prórroga, que polos servicios técnicos
se realice a tasación pericial do ben co fin de determinar, no seu caso, o valor dos detrimentos experimentados polos bens cedidos ao obxecto de que dito valor sexa reintegrado a este Concello. Ben, nese momento, no momento que se fai a cesión, estaba pensado facer a construcción das viviendas sociais, despois non se fixeron, e o que lle pedimos ao Instituto Galego de Vivenda Solo que volva a apropiar ao Concello para que, dentro do Concello, podemos facer ali a actuación en colaboración, cos veciños e cas veciños de Loiba, o que eles nos vai pedindo, pois arreglar esa zona, non? Por parte do Bloque Nacionalista Galego, Carlos? Non te nada que dicir, eu estou a favor. Vale, Rafa. Nada. Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Siguiente punto, temos moción do grupo PSDG-PSOE, Grupo Municipal PSDG-PSOE, instando a que o Concello Pleno exprese a súa solidaridade coa entidade Aspromor e adote diversas medidas para paliar a súa situación. Cedo a palabra ao portavoz do Grupo Municipal PSDG. Isabel Rego Martínez, portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello de Ortigueira, expón que o Concello de Ortigueira debe demostrar que é consciente da situación que atravesa Aspromor e adoptar as medidas precisas para que a sociedade poida apoie a viabilidade da entidade e, polo tanto, o noso grupo formula a seguinte moción que a intención de que o Pleno se pronuncie sobre a mesma e adote os seguintes acordos. O Concello expresa a súa solidaridade coa entidade Aspromor, xestora dun proxecto de atención ás persoas con discapacidade intelectual e pon en coñecemento do pobo de Ortigueira que se propón impulsar as seguintes medidas. Punto número 1. Celebrar unha reunión de todos os grupos municipais coa Xunta Directiva da Aspromor para que o Concello reciba información directa e detallada da situación da entidade e escoitar as posibles solucións á súa crise. Apoiar esas solucións ante a Diputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Punto número 2. Convocar aos concellos limítrofes de Cariño, Cerdida e Mañón como zonas nas que viven ou poden vivir os usuarios da Aspromor para que colaboren na adopción de decisións de apoio á entidade. Terceiro, promover dentro dos servicios sociais do Concello de Ortigueira co apoio das Concellerías de Cultura e Patrimonio a realización de actividades solidarias das diversas asociacións para a obtención de fondos que axuden a paliar de forma inmediata as necesidades económicas do Centro Ocupacional da Aspromor. Punto número 4. Realizar as urxentes xestións para que se poida ser aboada legalmente a subvención concedida a Aspromor que non pode facerse efectiva hasta que a Aspromor se atope ao corrente das súas obrigacións co Concello. Número 5. Recoñecer o valor dos esforzos da Aspromor e pedir aos cidadáns de Ortigueira o seu apoio incondicional á dedicación dos seus traballadores, pois só coa colaboración de todo o pobo poderá recuperarse ese servicio ás persoas desfavorecidas. Esta moción foi presentada xa na comisión informativa, estaba Rafa. É un problema que nos afecta a todos. Por parte nosotros, esa deuda que tiña Aspromor co Concello de Ortigueira vai estar saldada nos próximos días, co cual eu supoño que nas próximas semana que ven a finais podese xa ingresar o convenio dos 15.000 euros. Despois, penso que neste caso, aunque non podemos olvidar, como xa falamos na comisión informativa, que sí que é unha asociación privada, temos que ir máis alá do que é o fondo, é dicir, eses usuarios necesitan toda a atención e temos que unir todas as forzas políticas para intentar que desde os organismos superiores darles a salida mellor para todos. Penso que esta é a proposta do noso partido. Gracias, Isabel. Bloque Nacionalista Galego, Carlos. Vamos a ver, nun tema tan delicado como é o servizo que presta Aspromor, é importante que haxa un acordo de todos os partidos. E non se trata de facer un debate político, e máis especialmente hoxe, que vexo que hai moita xente aquí que traballa en Aspromor.
de a ver quen é o mellor. Eu levo falando de Aspromor, eu teño unha idea sobre Aspromor que non sei se é compartida. Para min Aspromor é o mesmo que o colexio e que o instituto e que o centro médico. É dicir, vivimos nun estado no que, non só aquí, en toda Galicia, Aspromor e outras entidades similares sobreviven a base de andar mendigando os rapaces vendendo lotería, etc. Non? Entón, hai que dar un paso adiante. E Aspromor é unha prioridade. Pero non é unha prioridade de decir vamos a axudar agora, andar toda a vida renqueando. Houve un momento que foi así, eso iniciou, eso agora ten unha dimensión que é enorme, e hai cousas dentro desa, xa non digo asociación, dentro dese complexo, que por moito que axudemos, por moito que nos impliquemos, non son viables, que é a residencia. Entón, o primeiro que temos que facer é facer viable o que hai na actualidade. Coidar o edificio de residencia e agardar o momento máis favorable políticamente, económicamente, para que, cando sexa posible, esa residencia poida abrirse. Calquera que coñeza o gasto que pode ter unha residencia sabe que por moitas actividades solidarias que se faigan non vamos a abrir a residencia. Non vamos a abrir a residencia con rifas nin con lotería. Entón, eu nas redes sociais, o que pasa que non é agora o momento de falar diso, eu teño unha idea do que debemos facer para que Aspromor teña futuro. Non é agora o momento de falar diso, nin vou falar diso. Alégrame, o que máis me interesa da moción é esa parte na que se vive facer unha reunión, porque tamén hai que saber ata que punto está Aspromor de favorable a, polo menos, a idea que temos nós, e non sei cal é a idea que vades ter vosotros. Entonces, vou votar a favor da moción polo punto primeiro da reunión, que é o máis importante, na que todos nos poñamos de acordo a ver se realmente Aspromor é unha prioridade ou non é. A min, cando é unha prioridade Aspromor, é unha prioridade, pero moi por riba da variante, mira, despasante ao polígono. Pero moi por riba, porque si, está moi ben a variante e tal, pero o que costa esa variante funciona Aspromor 10 millóns de anos. A ver se me explico. Claro que é importante a estrada, todo é moi importante, pero ao final o que é importante é que os que vivimos aquí vivamos ben. Entón, hai unha cousa que non me gusta da moción, que é, entendo que tal, o das actividades solidarias. Porque si, é quedar moi ben, é facer unha festa, e uns donativos. Para min, actividades solidarias son os impuestos. Nos que cada cidadán paga en función do seu poder adquisitivo. E se a min, desde logo, se me teñen que subir os impuestos, pero eu sei que eses impuestos van a financiar Aspromor, o colexio, o instituto, todas esas cousas, estou contento. O triste é o que está pasando cos impuestos, cando vemos todos os días nas noticias, para que se van os cartos que ingresamos todos. Entón, vou votar a favor e a miña posición trasladarei cando sexa o momento nesa reunión, e a ver que posición ten cada grupo político e a ver se somos capaces de estar dentro de un ano. Además, hai uns prazos por un tema aí de uns terrenos que eu penso que tiñamos que cambiar o sistema para que Aspromor siga prestando o servizo, pero non se faiga cargo de certos gastos que se está a facer. E penso que o Concello nun futuro terá un maior poder de presión sobre as administracións que o que poida ter con toda a vontade do mundo pois unha asociación. É dicir, non é o mismo que vai o presidente ou a presidenta de Aspromor a pedir cartos á Diputación a que vaya ao Concello en pleno. Non é o mismo que vai a negociar coa Xunta Aspromor a que vai ao Concello en pleno, etc. E ao mellor hai que sacar cartos de certas partidas que estamos tirando, ou estábamos, e ao mellor seguimos estando, e saber todos se é prioritario ou se non é prioritario. Pero que eu son xa radical niso, é dicir, agora vamos falar da Escola de Música despois seguramente. A min se me dicen
pechas Promor ou pechas Escola de Música, agora vou perder aquí 500 votos, da igual, ou 1000. No, ya non os tienes. Xa non gracias. Non sabes, as enquisas xa andan por 800. Prefiro que peches a Escola de Música, así de claro. É dicir, prioridade, sanidade e educación, e as Promor é educación, para mí. Entón, está claro. Quería facer un inciso. Tengo o terceiro punto que dice Isabel, que se queres explicar o motivo de por que queremos facer estos festivales por efectos de recaudación ahora puntual, igual que queremos dar solución a... Explícate, Isabel, que sabes como... Bueno, o punto número 3 é neste momento puntual, debido á situación. Eu non sei se coñeces de primeira línea cal é a situación, pero eu creo que se están poñendo, a xente está dando donativos para que que poida funcionar cas cousas mínimas, dándolle de comer aos usuarios e todo iso. É un momento puntual. Entonces, o máis fácil, digámoslo, de cara que ahora é Navidad, é sempre todo máis solidario, e xente co espírito da Navidad así que é máis solidario, pois é aportar para ese momento puntual, en colaboración cas distintas agrupacións que hai aquí. Non é que me opoña, filosóficamente entendo que a nadie se lle pasa pola cabeza pois que os chavales do instituto se poñen a vender rifas para si perder unha excursión, pero non para que lles den clase e o colexio, etc. Entonces, nese sentido, non me vou a poñer lóxicamente que se faiga un festival e se recaude agora puntualmente, pero o futuro, eu falo do futuro, non pode pasar pola solidaridade, pasa por... Pero de todas formas eu penso que o fondo desta moción é darlle unha solución viable e para iso poñernos de acordo entre todos. E desde logo o movimento demostras andando. É dicir, se non hai iniciativa, por moito que esteñamos dicindo hai que axudarlles, pero se non damos un paso de reunirnos, de explicar, de saber que está pasando realmente e de involucrarnos todos, non sale. Iso... É o mesmo que fazer a aportación que queremos facer para cancelar a deuda que hai nese momento de impostos de vehículos de transmisión mecánica e recollida de lixo. Si, hai unha deuda... É a mesma situación, é un tema puntual que se unha cousa non se libera a outra e eu queremoslo facer para axudar en este momento, nada máis. É por iso. Sabemos que en un futuro que había as vías de traballo que teñen que ser outras. Gracias, Carlos. Rafael. Sí, no podemos estar más de acuerdo y además pues agradecer también a los tres grupos políticos aquí representados, que yo creo que aquí no vamos a tener ningún inconveniente en ponernos de acuerdo, porque todos sabemos que es algo esencial, como bien dice Carlos, y no hay por qué hacer comparaciones ni con la variante ni con otras cuestiones, pero sin duda Aspremor merece todo nuestro apoyo. Es cierto que el primer punto quizás es el más importante, porque reunirse los tres grupos, lleguemos a un acuerdo y miremos el dinero que hay que desplegar, pero renunciemos como grupos políticos a ese dinero, y esto ya es una medida efectiva. Tampoco va a ser la solución de Aspremor, tampoco va a ser, porque estamos hablando pues de 3, 4 o 5.000 euros, vale, pero en estos momentos tan críticos pues es una aportación más, y si realmente queremos pasar de las intenciones a los hechos, demostrémosle a Aspremor y al pueblo de Figueira que primero es Aspremor y luego los grupos políticos aquí presentes. Esa es la... Desde luego vamos a votar a favor de esto. Y dejamos en su mano, señor alcalde, la propuesta que yo le realizo. Bien, bueno, por nuestra parte, a primeira acción, pues, a cancelar esta deuda que teñen, por a nosa parte, sea un paso nese sentido. É dicir, que como nosotros, non como grupo político, a modo particular, cada un pode facer os donativos que considere. Usted seguro que fai vostedes que fan os donativos que creen oportunos, nominativos ou anónimos. Sempre debe ser dentro dun punto de vista particular. En este caso, nosotros vamos a facer particular, vostedes no seu momento pois tamén poden facer o que consideren oportuno, cada un pois fai como crea, non? Eu vexo ben, todo o que reciban está ben. Aquí estamos falando dunha cantidad para grupos políticos que, bueno, que lle soluciona,
Pero, bueno, eso podese facer, como xa digo, a nivel de donativo particular sin ningún problema. Eu tive en reunión, xa no mes de maio, tive en reunión co Conselleiro de Política Social, con José Manuel Rey, e con Coro Piñeiro. E en ese momento eu lle trasladei a situación de Aspromor, trasladei todo o problema que había, pedinlle que nos axudaran todo o que fora posible, que mirara de dotar de usuarios concertados a residencia que xa estaba terminada, e que a foron sacando adiante con moito esforzo. E, bueno, volveremos a ter outra reunión en breve. En aquel momento, que pasaba? Que usuarios dependientes para entrar no centro, pois non había unha cantidad suficiente de que foran todo Galicia con esas condicións, pois gravemente afectados, discapacitados, para que a residencia fora viable en ese momento. Foi o que me trasladaron. Había outro tipo de usuarios con discapacidade mental, que xa é un tema un pouquiño máis grave, o cal hai que estar preparado para atendelos, e esa xa é unha decisión que a organización tería que tomar, e que, bueno, que nosotros aí non poderíamos decir nada, pero é un usuario distinto. Ese tipo de usuarios sí que hai necesidade de centros como de Aspromor, pero non é o caso, en este caso. Bueno, eu sigo con outros trámites. Agora, últimamente vexo a preocupación que hai en Aspromor. Eu reunime ca xunta directiva, reunime ca presidenta de Aspromor, que está aquí con nosotros, con todos os traballadores, e todos, eu, no seu momento, reunime co señor Fernando Nieto. Ele enseñoume todas as contas de Aspromor. Durante 3-4 días estuvemos vendo todos os documentos, incluso actas notariales, auditorías, todo o tema. Bueno, quero dicir que no tema de Aspromor intento estar bastante documentado. Por parte dos traballadores tamén me explicaron, digamos que o día a día de Aspromor, que ingresos hai, que gastos teñen, cantos gastos teñen por electricidade, por agua, por comida, por pan, por congelados, por todo. Tomei nota de todo, eu vin todos os gastos que teñen, o que ahora mesmo a asociación, sin entrar no tema da residencia. O tema da residencia, pois, intentei ahora mesmo manter un pouco a parte, porque ahora mesmo que me preocupa directamente, igual que vos preocupa a vosotros, é a organización. Se a organización non facemos nada. Se as promos se cae ahora mesmo, a residencia valenos de pouco, non? Entón, intentar axudarles en este tema. Mirei cantos gastos podían ter mensuales e anuales, e eu que vin é que é unha cantidad importante, pero tampouco non é unha cantidad tan grande para que as distintas administracións non poidéramos axudarles a soportar. É dicir, a aportación que fai a Xunta, por falar que a Xunta a ver se pode incrementala algo, por parte da Diputación eu tamén farei todos os trámites como diputado provincial para que a axuda que lles dan, que tamén en servicios sociales de Diputación, e aí sí que me podes axudar tamén, Carlos, que se lles aumente, falaremos en Diputación, na Xunta de Galicia, pois tamén por parte do Partido Popular, Rafa, tamén me gustaría que pola vosa parte que me axudaras todo o posible a conseguir unha cantidad superior, e despois temos os concellos. Nosotros quedamos para o final de todo para aportar o que non, digamos, que o que non aporten os demás. Aspromor está aquí, e para nosotros, sí, efectivamente, quitaremos de outros sitios e aportaremos en subvención o que se necesite. En este caso, nos presupuestos temos 15.000 euros, pero se temos que quitar de algún lado, pois quitaremos dese lado para que Aspromor siga funcionando. Estamos facendo un festival internacional, pois con unha partida importante, pois ao mellor temos que sacrificar algo, facelo con algo menos e así atender a asociación. Outros ayuntamientos, pois Cariño está aportando unha cantidad de 3.000 euros a Aspromor pública e creo que ten 6-7 usuarios. Pois falarei en ese momento con Xosé Miguel para que, por favor, que intente incrementar tamén a súa aportación. Mañón creo que son 1.500, non? Pois tamén que intente, por favor, nos seus presupostos incrementar. E despois temos Cerdido, Cedeira e algúns ayuntamentos así que lles pediremos, pois, sabemos que non veñen usuarios para aquí, pero quizás algún donativo á asociación, pois si nos darán. E despois temos as empresas privadas, que será cuestión de ir porta a porta e que faigan, pois, tamén donativos a favor da asociación,
que nas súas declaracións de impostos e iso tamén seguro que o deducen. Entre todos estamos falando dunha cantidad de gastos que pode estar ao mellor en torno aos 100.000 euros e, bueno, creo que entre todos que non eu vi o problema moito máis grave despois de falar con eles e me quedei un pouco máis tranquilo. Despois ven outro tema, que é a residencia. A residencia, si hai unha situación, hai un préstamo, entonces é un préstamo con garantía personal. O que se trataba era de que ese préstamo con garantía personal que pasara a garantía real ou garantía hipotecaria, para que as persoas que no seu momento puñeron cartos ou avalaron que as súas propiedades esas cantidades, que se quedaran tranquilas co seu patrimonio. O problema en este momento dese paso, pois o problema é que eses terrenos están, bueno, ahora mismo todos os trámites está xestionando Costas, o jefe de marcación de Costas, Rafael Emil, trouxe toda a documentación ao registro de propiedade, e do registro de propiedade pasará a Facenda, e Facenda determinará, pois nese caso do Aspromor, no teu caso está o Instituto, e unha parte deses terrenos do Instituto construiu o Aspromor. Bueno, pois agora a dúda é, eses terrenos a Facenda determinará que pasen directamente a Aspromor, que pasen ao Concello, despois do Concello e nosotros o cedamos, se o acordamos en pleno Aspromor, ou pase a Consellería de Educación, e sea un trámite un pouco máis largo. Realmente, según a última conversación que tuve con Rafael Emil, pois non se sabe. Entonces, para cando se vai facer este trámite para que estas persoas estén tranquilas? Non o sabemos. Tamén, por outra parte, ese préstamo hipotecario que se pretende facer é superior ao que hai ahora mesmo. Se agora pois hai 132.000 euros, pois pretendese facer por un pouco máis para poñer en marcha o centro. Pero, bueno, é unha situación cando non delicada, porque dar ese paso temos que ter a seguridade, ou teñen que ter a seguridade, que o centro que ten todos os usuarios recibiros unhas subvencións con esa finalidade é un paso importante. Eu creo que temos que ir por fases. Primeiro, manter a asociación en pé, co cal aí todas estas institucións e empresas privadas que mencionei un momento teñense ou debémonos de implicar todos. Na Diputación, eu estou como diputado provincial, o Bloque tamén está, pidoche axuda. Na Xunta está o Partido Popular, sempre vamos a ter máis forzas e vamos os dous, Rafa, a Xunta a falar cos conselleiros ou cos directores xerales que indo un solo. Entre todos mantemos a asociación, que é do que se trata, e a tranquilidade de todas estas familias e tamén dos usuarios, porque eles o sinten, ainda que parece que non, pero están oindo todas estas situacións e para eles non é favorable. Entonces temos que, na medida do posible, ser ágiles neste trámite. Eu tamén o que quero, que a Xunta Directiva, que foi o que lles pedín últimamente, que se una, que sean moi solidarios, moi unidos e todos a unha, e os problemas deixalos a un lado, claro. E nada máis, Carlos, unha cousa, vamos a ver, non iba a falar hoxe diso, o que falamos dos terrenos. No 1997, Aspromor tivo unha cesión deses terrenos por 10 anos. No 2007, a Consellería de Facenda amplioulles por outros 10 anos. Entón, esa cesión remata no 2017. Eu entendo que se Aspromor, como entidade privada de utilidade pública, é capaz de acadar esa cesión por 10 anos máis, moito antes seremos capaces de acadala ao Concello. É dicir, que a Consellería de Facenda ou Costas ou quen sexa nese momento que o ceda ao Concello. Por que? Por prexudicar a Aspromor? Non. Porque o Concello é a garantía de que Aspromor funcione dentro de 10, 20, 30 anos. E Aspromor, con toda a ilusión que prestou, con todo o traballo que fixo, con todos os acertos que tivo, e tamén cos erros, a mellor pasa que hai calquer tipo de problema e dentro de 5 anos pois dimite toda a directiva. Entón, un servizo como ese, co traballo que costou acadar, non pode depender, o sea, xa acadou unha dimensión que non pode depender dunha directiva. Como entendo eu que se debe enfocar o problema? Pois que o Concello sexa o titular desa cesión, ou a mellor algún día no futuro o propietario de toda a infraestructura, e do mesmo xeito que hai 21 anos, cando eu era chofer,
de Aspromor. Aspromor funcionaba nun local do Concello, pois Aspromor pode seguir funcionando exactamente igual nuns terreos do Concello. Dirán, ao mellor pensarán en Aspromor, é que nos queredes quitar todo o que fixemos. Non, é que fíxose un edificio, pero nuns terreos que non son nosos. Entón, que vantaxes podría ter Aspromor nese caso? Pois a luz, a auga, todos eses gastos fixos xa serían gastos que tería que asumir o Concello, que tería que xestionar na Xunta. E o día de mañá, cando goberne o Bloque na Xunta, este é un pouco de humor, do mesmo xeito que se lle transferiu a residencia de anciáns ao Consorcio Galego, pois ao mellor dáse casualidade de que hai maior sensibilidade co tema, xa non falo de Aspromor, que Aspromor pode seguir funcionando coa súa dimensión actual, pero que esa residencia xestione a Consellería de turno. É difícil, porque cambian as cousas, pero é a única solución. Que podemos facer mentres coa residencia? Pois que non caia. É dicir, mantela, porque se o día que se vai a abrir está toda destrozada, é o que podemos facer. Eu penso que é a mellor solución. Agora, teremos que poñernos todos de acordo. Bueno, si eu nos planteei esa solución, outras solucións alternativas máis, con respecto á residencia. Non temos que olvidar dúas cousas. Unha, que hai subvencións concedidas para a súa construcción, que habrá que cumplir, como decía antes, e por outro lado, que hai un préstamo personal avalado con garantías personales que tamén está aí, un préstamo importante. Entonces, bueno, son temas de tratar sobre a mesa, pero que teñen solución. A parte, ahora mismo Aspromor é o que lles comentaba outro día, e ten un patrimonio moi importante, non é para preocuparse tanto. Eu creo que podedes estar tranquilos en ese sentido, que non vai a pasar nada. Simplemente, pola nosa parte temos que axudar, e pola vosa parte tedes tamén que poñer o ombro a que vayamos todos a unha. E a partir de aí todo ten solución. Pero non hai que ter máis preocupación a partir de hoxe porque Aspromor non siga adiante. Rafa, algún tema? Non, creo que está clarísimo. Bueno, entonces temos que facer votación. Sí. Ben, votos a favor? Unanimidade. Os puntos que tenemos as seguintes proposicións. O punto número 6, que é a proposta de modificación da base número 71. Proposta de modificación da base número 71 de execución das bases de execución do orzamento municipal. Falta aí unha palabra, bases. En primer lugar, temos que ratificar a inclusión na orde do día. Logo, procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? 5. Abstencións? 1. Ben. Incluímos a proposta, incluímos a seguinte ou non está? Ben, vamos a pasar ao fondo entón da proposta. Proposta de modificación da base número 71 das bases de execución do orzamento municipal. Propóñese ao Pleno o seguinte acordo: aprobar inicialmente as seguintes modificacións das bases de execución do orzamento municipal para 2016. Se inclúen as seguintes subvencións nominativas. Subvención nominativa ao Instituto de Educación Secundaria de Ortigueira por importe de 1.000 euros. Subvención nominativa ao Clube de Pádel de Ortigueira por importe de 1.000 euros. Subvención nominativa á Asociación Sociocultural Nosa Señora das Neves por importe de 1.800 euros. E subvención nominativa á Asociación de Veciños Cruz da Lousa de Céltigos por importe de 2.880 euros. A continuación, no caso de que fose aprobada inicialmente, será exposta ao público por un período de 15 días a efectos de que se presenten alegacións. En caso de que non se presenten alegacións, pasaría a estar aprobado definitivamente sen que volva a pasar por o pleno. En caso de que presenten alegacións, tendrá que pasar novamente por o pleno a efectos de que se resolvan o próximo pleno. Bueno, ben. ¿Algún tema, Carlos? No. ¿Rafa? Sí. No podemos estar de acuerdo por varias cuestiones. Vamos una por una. En primer lugar, yo entiendo que hay un error de redacción en
en la banda da Escola de Música de Ortigueira. Seguro que eso es un tema que sale después, de 3.500 euros, ¿verdad, Carlos? Igual sí. sale después. Es Es la banda de música de Ortigueira. Punto. Entonces corríjanlo, como ya corrigieron lo del teatro, que ahora es la Asociación Farándula. Tampoco puedo estar de acuerdo en la subvención que se otorga a la Fundación Ortegalia, 2.500 euros. La última subvención concedida por este ayuntamiento a esa entidad fue de 30.000. También en algún día, no sé si en este pleno, si no en el siguiente, pediremos explicaciones de cómo pretende funcionar la Fundación Ortegalia con 2.500 euros de Si me aportación. permite, no sé si puedo contestar. No, terminamos, Vani, y luego... Sí. Bien. Como comentario también, para que lo sepan, y dado que hoy tenemos aquí el público afectado, la Asociación de Minusválidos de Ortegal va a recibir 15.000 euros y la última subvención aprobada fue de 30.000 euros por el anterior gobierno. Sí. ¿Te contesto yo? Pues Sí, sí. no os contestes, son datos. No, pero después ya... Sí, sí, vale. Pues, contestar. Insisto, después hablaremos del tema que yo entiendo que esta aportación se puede subir. Y hay otra que me llama un poco también la atención, que es la de Asociación de Comerciantes de Ortigueira de 7.000 euros. El último correo enviado por el presidente a los socios, a los comerciantes, que tiene fecha de 15 de junio, es decir, hace 5 meses, ponía que se había un periodo de 10 días a partir de la presente carta, de junio, repito, para que se cubran las vacantes mencionadas. Una vez transcurrido este tiempo, si no se cubren estas plazas, que no se cubrieron, esta Junta Directiva presentará su dimisión irrevocable y se procederá a paralizar la actividad de la asociación o su disolución. Entonces ahora vemos aquí 7.000 euros para una asociación que su presidente dice que no tiene actividad. Entonces queremos saber por qué se le dan los 7.000 euros, qué actividades van a desarrollar, si tienen planeado algo, y así aprovecho ya también la pregunta para el Concello, si tienen planeado algo para estas próximas Navidades, para el tema del comercio. Pero bueno, es llamativa, ¿no? La subvención, por lo cual, por todo, pues tenemos que votar en contra de esto. Y no se me olvida, así por rápido, así contando, creo que son 16 asociaciones. Y antes, y también así, de una manera rápida, creo que eran sobre 26. Es decir, hay 10 asociaciones que no están incluidas aquí. Bien. Vani, ¿te importa primero Isabel, después tú para... Sí. También cuando ustedes concedían a unas, no concedían a otras, perdón. Correcto. Sí. Bueno, Aspromor. Estas subvenciones, para que se paguen, tienen que estar justificadas, ¿verdad? Claro. Cando vosotros deste 30.000 Aspromor era para comprar un vehículo, ¿verdad? Parte. Parte, ¿verdad? Parte. Cando vosotros dabades 10.000, para gasto sí, corriente... no, te hablo de memoria. Por favor. No, estoy Sí, aclarando sí, datos. Después al final... Isabel, No pasa nada, no pasa que nada, no- ¿verdad? Es para aclarar el dato. No pasa nada. Entiendo que fueran 20.000 como subvención, digamos, tradicional y 10.000 para una aportación, digamos, especial para comprar un vehículo. Pero sabes Bueno, tamén pero, que... por favor, os pido un poquito de orden. Sí, sí, sí. Ahora está Isabel, la cámara está enfocando a Isabel. Pero feamente, Si da no, eso, no, ¿verdad? os pido orden. Primero, Mejor que no enfoques a ella que no a mí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Rafael, por favor, un Bueno, poquito de orden. vamos a ver. Estamos en forma distendido, señor alcalde. No se me enfade por estas cuestiones. Cando ya se me va. Cando aportades subvención para gasto corriente eran 12.000, ¿verdad? No, Sí. al inicio. Sí, Luego subieron no. a 15, luego a 18 No, y luego a 20. En 2014 concedisteis 12.000 No, luego para 15. gasto corriente. Luego 18 y luego 20. Mantenemos, por Incluso- favor, mantenemos el orden. Incluso una vez no pudieron justificar y solo pudisteis pagar lo que se pudieron justificar. Y Y- al año siguiente se aumentó en la proporción de la que no se pudo justificar. Entonces, Con lo cual- de nada nos vale dar 300.000 euros si la asociación no los puede justificar. Correcto, estoy de acuerdo. Vale. Pero estamos entendiendo que lo estamos hablando, acabamos de hablarlo hace 5 minutos, que es una situación delicada. No van a tener ahora gastos para justificarlo. Si no lo entienden, lógicamente, yo soy el primero que no le vamos a dar una subvención que lo pueda justificar. Pero una vez que tengamos la reunión, lo aclararemos. Vamos Sí, a ver claro, los gastos que tiene pero, para pero justificar. aparte diso digoche, cando se puxo, cando en maio se falou de poñer ese importe en Aspromor,
a gasto corriente, sí que se tratou con parte da directiva, estaban dicindo que normalmente podían justificar 12.000 euros, co cual nosotros incrementámoslo en 15.000. Dísenos que anteriormente foron 30.000 porque había un vehículo que ás veces sí que incrementabades vosotros o importe, pero que non se podía justificar. Estamos de acordo? Foi un acordo, mas Estamos de acordo, sí. pero entendemos a situación. Bueno, sí con todas as asociacións, é dicir, se se justifica, páganse, se non se justifica, igual que facerían ustedes, digo eu. Sí, claro, eso es por ley. Comenta de ACO. Asociación de Comerciantes. Vamos a ver. Asociación de Comerciantes 7.000. Sí. Vale, vamos a ver. Nosotros no tenemos ninguna noticia en firme de que a Asociación de Comerciantes que esté disuelta. Nosotros temos un compromiso ca Asociación de Comerciantes. Ahora mismo pues, hai unha directiva formada por unos comerciantes, por unhas personas. Si en este momento eles deciden non continuar, miraremos de buscar outros, que seguro que sí que continúan, pero o que sí queremos é ter reservado este diñeiro para darles, según era o noso compromiso. Eu creo que de todos os comerciantes do Ortigueira que sí que se forma unha nova directiva para que ACO siga funcionando. Mellor, pues, o relevo necesario. Igual os que están agora, pues, polo motivo que sea, pues, deciden deixalo, non pasa nada. Seguramente pues, saldrán outros 4 ou 5 ou máis personas que la asociación. Si en ese momento deciden disolvela, pues, este diñeiro pues, quedará nas arcas municipales. Non vai a pasar nada, pero sí que os queremos ter en conta. E pola nosa parte, é fundamental para o comercio de Ortigueira e de toda a comarca. E despois, non sei se hai algún caso, bueno, correximos o error de banda de música de Ortigueira e non sei se tiñas algún caso máis, non? Ou non? A fundación. Sí, fundación, pero sí, explica tú, vale, sí, por favor. Sí, bueno, a subvención de 2.500 euros para a fundación é a maiores dos 30.000 euros. A fundación non ten capacidade para manter o seu patrimonio. No. Vamos a ver, explico o tema da fundación. Ben, vamos a ver. Explicamos o seguinte. A Fundación Ortegalia. A Fundación Ortegalia, no seu día, ten unha finalidade. Vale. Esa finalidade hai un museo, hai unhas edificacións, as edificacións pois, están a nombre da Consellería de Medio Rural, porque en aquel momento pois, aí era a oficina de extensión agraria, non era un edificio municipal. Ben, cal é o problema da Fundación Ortegalia? Quen aporta, quen son os patronos e quen aporta. Ben, eu son o presidente, como alcalde de Ortigueira, son o presidente da Fundación Ortegalia, o vicepresidente e o presidente da Diputación, e despois pois, están outras entidades, está a Xunta de Galicia, que en todos os anos que estuvo non aportou nada, absolutamente nada, que sepa eu, foi o que me comentaron a mí, na reunión que tuvemos de patronato, eles quedaron en sí facer aportación, pero últimamente pois, non estaba aportando. Últimamente, correcto. Últimamente non estaba aportando. A Fundación Fernández La Torre no 2007 xa desaparece, a banca aporta algo e despois a Diputación estaba aportando unha cantidad importante e o Concello de Ortigueira tamén. O que se lle pideu que a Xunta que aportara nunha reunión que tuvemos, que a Xunta que aportara proporcionalmente o que aportaba o Concello de Ortigueira e a Diputación. Non tuvemos resposta ninguna positiva porque parece ser que por parte da Consellería que non era posible aportar. E nosotros, no Concello de Ortigueira, costanos moito soportar eses gastos. Solo de personal na Fundación Ortegalia son entre 60 e 70.000 euros, non dúas personas. Mas todos os gastos que hai e todas as cuentas da Fundación Ortegalia teñen bastante claras e vamos a facer todo o posible porque aguante, pero que si non vamos a poder poñer todo os veciños do Concello de Ortigueira para soportar a Fundación. Isto transmiteuselle ás persoas que están agora ali. Estamos loitando, buscando distintas solucións, pero ao mellor non damos soportado. En este momento temos unha subvención para a Fundación Ortegalia, que é o tema do desbroce de Punta dos Prados, e donde non vamos a dar un paso adiante sin que se pronuncie a Xunta e sin que se pronuncie definitivamente
a Diputación para o ano seguinte en aportar todo o que é o Concello de Ortigueira. Non vamos a poder facelo. É o mesmo que falamos antes. Se teño que decidir entre Fundación Ortegalia e a Asociación Pro Minusválidos Aspromor, decido a Asociación Pro Minusválidos Aspromor. Eu aquí sei que nosotros, se queremos salir adiante, cancelar, como estamos facendo, parte da deuda que hai e ser un concello, digamos que, ou intentalo, un concello solvente, temos que ao mellor sacrificar algunhas cousas. E pode ser a Fundación Ortegalia un dos puntos que tengamos que sacrificar. Non digo que non. Intentarei, e pidolle se pode axudarme no tema da Xunta, en que a Xunta aporte, intentarei que non, pero se temos que dar ese paso, pois temos que dar. Logo veremos, Iván está traballando en ese sentido, no tema de museos, porque aí hai un contido importante. É que hai que darse conta dunha cousa, o que a Fundación é unha fundación privada que leva moitos anos recibindo diñeiro público, pero é o sea, de alguma maneira estáse metendo diñeiro público para soportar dous sueldos, pero non hai unha visibilidade, non hai unha... non se consiguen ingresos. Normalmente as fundacións privadas suelen ter patronos privados e a aportación pública suele ser moi pequeniña. Entón, bueno. Aquí incluso en Diputación chama, en este gobierno, chama a atención a Fundación Ortegalia e que sí, que estas dúas persoas están traballando moito, pero aquí non estamos vendo o que comentaba agora, Vane, soportar con fondos públicos unha entidade privada, temos que pensarlo moito, máis sendo eu o presidente e o vicepresidente da Diputación, non somos nosotros solos, bueno, pero pelearemos, como todo. Pero bueno, miraremos o... É que se trata de, porque vexo as caras de... se trata de... o ideal sería que a Fundación tuvera suficientes cartos para soportar o patrimonio que ten, pero que nin siquiera poden, se hai que cambiar unha ventana no Muiño de Mareas, non se pode cambiar, se hai que limpar o Castro Espasante, non se pode manter. É un meter diñeiro todos os anos aí e non o fin da fundación, que é manter ese patrimonio, non o pode facer. Entón temos que buscar a maneira de poder manter ese patrimonio, pero de outra forma, porque a fundación que é, o sea, o fin que ten a fundación é coidar dese patrimonio, non o está facendo porque non pode. Non pode. Ahora mesmo estáse facendo a devolución de un préstamo que non se día, bueno, Rafa, ti xa sabes como era o préstamo de Ollarte, que como presidente da fundación, igual que son eu agora, durante moito tempo pois fuche, estamos devolvendo a unha persona privada un préstamo desa fundación. Non hai moito tempo, 2 anos ou así, pois o que é o Muiño do Campo da Torre e todo eso tuvo que soportar o ayuntamiento, bueno, absorber o Muiño Parque, toda esa zona, como sabes, para poder pagar as indemnizacións a esas persoas. É dicir, que é unha fundación que se creou no seu momento, pero onde está a viabilidade da fundación como tal? É que non se entende. As cuentas están moi claras, están aí. Buscamos solucións, porque sí que queremos ese organismo, sí que hai 2 persoas competentes para facer ese traballo, pero como lle damos forma? Rafael, é o sentir, non pode o ayuntamiento estar poñendo o hombro e pagar pois o que pagou 80.000 euros ou máis no tema da indemnización do parque. Agora vendrá outra cousa, pero despois tamén a fundación ten uns estatutos. Hai unha casa en Corbelle que está valorada nunha cantidad desorbitada, que está aí e podemos, bueno, eu mandei na desbrozar agora fai uns días para poder entrar nela, e as silvas e a maleza pasaba por encima da casa. Agora podes entrar, eu teño as chaves, podo lle dar a quen quere para que a vexa. Ten un valor, pero é un valor de unha casa rural en Corbelle que para nada é o da súa tasación que se fixo pois naquele momento cando se fixa a restauración e todo eso, que creo que en algún sitio creín oír algo sobre 400.000 euros ou algo así de obra. Eu creo que eso, que, vamos, a tasación, se son 100.000, pois xa é moito. Despois ten o Muiño de Mareas, e despois ten o Castro de Punta dos Prados, e agora mesmo non ten nada máis. E o tema está que todos estes bienes que ten pasarían a outra fundación que teña unha finalidade igual que a que ten a Fundación Ortegalia, a mesma, cando ten un montón de deudas. Entón, ahora mesmo estamos en ese paso de que facer con todo eso.
Porque claro, a casa podría mirarse de venderse, vender esa casa de Corbelle e cancelar parte da deuda que ten a fundación. Podía ser. O caso de Ponte dos Brados, a venta a unha entidade privada é difícil, a parte que non queremos. Gustaríanos antes o mellor é que pase un organismo, que asuma a Diputación. A Diputación ou o Concello tal. E despois temos o Muño de Mareas. O que non podemos ter é todo ese patrimonio destrozado. O caso de Ponte dos Prados limpouse este verán porque fixemos encaixe de bolillos para poder limpalo. Que son esos 2.500 euros. E o Muño de Mareas vemos pero costou 7.500 euros limpalo. Nos 2.500 aportámonos nós, pero... É que é un gasto para o Concello. Despois, Muño de Mareas, vemos en que estado está. Que facemos con esa edificación? Querémolo para o Concello de Ortigueira. De feito, queríamos facer un paseo desde Ortigueira hasta o Muño de Mareas. Pero todo isto non é fácil. Entonces, a Fundación, eu gustaríame preguntarche que sentido tiña estes anos anteriores cando a Xunta non poñía nada, cando a Diputación estaba facendo encaixe para dar encaixados eses cartos que daba, e os veciños de Ortigueira estaban soportando eso, pero para qué? Con que sentido? Dentro dun diálogo constructivo, que non estou dicindo, é que non entendo. Vale, dentro dun diálogo constructivo, yo haré todo lo posible por mantener la fundación, no le quepa la más mínima duda que para eso tanto trabajo costó mantenerla, hacerla y mantenerla. No le permito, no creo que le deba permitir hacer demagogia con este tema. Usted dice, si tengo que cerrar Aspeomor o la Fundación elijo Aspeomor. Hombre, hace medio minuto acabamos de decir que no le damos más subvención a Aspeomor, no le dan más subvención a Aspeomor porque no tiene más capacidad de justificación. Entonces no haga demagogia con temas de Aspeomor. Si usted quiere cerrar la Fundación, como en una reunión que tuvieron en la Diputación, pues así lo decidieron, lo que me parece increíble... Bueno, no se acordó cerrar la Fundación. No se acordó, pero bueno, se están dando los pasos... Se estudió. Se estudió, correcto. Y se están dando los pasos porque si de la subvención del Concello de 30.000 bajan a 2.500, o 3.500, no me acuerdo, da igual, pues evidente. Me parece increíble que una concejala de patrimonio pregunta aquí que para qué se quiere la Fundación Ortegal. Eso es alucinante. Es que no me he entendido. Vamos a mantener el orden. No, vamos a mantener el orden y ya, como les dije, hablaremos otro tema largo y tendido de la Fundación. Pero es alucinante. A ver, no me entendió bien. No, es que no lo voy a entender, ni la sociedad, ni las personas de la Fundación no lo van a entender. Mi objetivo y el objetivo de este grupo de gobierno es poder mantener lo que tenemos. Sí. Vale, una cosa es la fundación y otra cosa es el museo, las personas que trabajan en el museo y el patrimonio de la fundación. El objetivo es poder quedarnos con el museo, poder quedarnos con las personas que llevan tantos años trabajando en la fundación y poder quedarnos con el patrimonio. Ese es el objetivo. La fundación está agonizando, lo que es el ente, porque para lo que fue creado, que fue para meter dinero en el mantenimiento de esos elementos, es que no lo está cumpliendo, está agonizando. De hecho, estamos imprimiendo dinero público en algo que debería mantenerse por sí mismo y no se está manteniendo. ¿Cómo le vamos a decir a los vecinos de Inso, de Loiva de San Adrián ou de Besos que sacamos diñeiro das súas arcas dos seus impuestos para manter unha fundación a cal non llevemos destino ningún? Si no se lo ven, díganlo claro. El museo, claro, tiene destino y todos los elementos patrimoniales, lógicamente. Está clarísimo. Hay que buscar... Pero no anden con vueltas, no le ven objeto a la fundación, la quieren cargar, ¿vale? Está clarísimo. Aquí no se carga nada. Sí, joder. No se carga nada, pero hay que buscar solución a las cosas. Vale, pues estamos esperando por él. Y el dinero no es nuestro, el dinero es público. Después, por otro lado, para terminar con el tema, por otro lado, le digo que lo que le dije de Aspromor é o mesmo exemplo que puxo Carlos, e por darle continuidade a ese tema. Eu non faigo demagogia con Aspromor para nada. Tamén lle digo, non faigo vostede demagogia co problema da Fundación Ortegalia. Deixenos como goberno estudiar a situación e, se quere, axude a que por parte da Xunta aporte a cantidad que podemos aportar por parte da Diputación e parte do Concello, xa verá como non. E ojalá me equivoque, porque entonces sí que tiraríamos adelante. Por cantos anos, dígame cantos anos a Xunta de Galicia, sendo patronos da Fundación Ortegalia, non aportou nada, 0 euros. Cantos anos leva? E dígame cantas fundacións hai en Galicia donde a Xunta é patrono en alguna consellería que non este aportando nada. Cantas fundacións hai? Eu digolle cantas hai, ninguna. E digolle cal foi o destino da Fundación Ortegalia nese momento. Un invento.
un invento como outro calquera. Ese invento foi Está alargando clarísimo. de feito no Ya no le dé 2007 vueltas, pero no diga que vamos a dar soluciones con lo que nos está diciendo. a Fundación Fernández Latorre no 2007 se escapa, cando é unha fundación de moito rigor e moito prestigio. Sí. Bien, pois Y entró Gadis. a súa razón tendrá. Y entró Gadis. Entonces, Y entró Gadis. creo que eso que o temos No, que debatir outro día. Entró Gadis. Pero con que aportación entra Gadis? Pero consiga usted empresas privadas. Usted que viaja tanto. Estamos no sitio da orde do día. Sí, bueno, Bien. vale, pero Seguimos. perdón. No nos estamos yendo del orden del día. No. Está en el orden del día una subvención nominativa para la Fundación Ortegalia. Está en el orden del día. Vale, moi bien. Buscamos Sí, lazos, bueno, chegamos a... No. Seguimos, continuamos, por favor. Vale. Ahora que le iba a decir que Siguiente. con tanto viaje, con tantas Siguiente. empresas que conoce, que consiga una para la Fundación, pues, Siguiente punto, por favor. claro, no me Vamos a jodas. votar a inclusión do punto número 7. Expediente. Hay que votar esto. Vale. Perdón. Punto número 6. Vamos a votar entonces el fondo da proposta de modificación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ahora sí, inclusión do punto número 7. Expediente de modificación de crédito do vixente orzamento municipal mediante crédito extraordinario. Votación para a súa inclusión. Votos a favor? No, aquí no está. Votos en contra? Votos en contra? Abstención? Sí. Vale. E agora entramos ao fondo do punto número 7, que é expediente de modificación de crédito do vixente orzamento municipal mediante crédito extraordinario. A proposta é aprobar o expediente de crédito extraordinario e suplemento de créditos e os importes e as aplicacións seguintes. Aplicacións a suplementar, 131.00, importe 90.000. Bueno, teñen vostedes o conto. Bien, o procedimento de aprobación é o mesmo que o punto anterior. Aprobación inicial neste pleno, exposición pública no Boletín Oficial da Provincia no tablón de edictos por un plazo de 15 días, efectos de que presenten alegaciones, se lo estimen oportuno. En caso de que non se presenten alegacións, se entendería aprobado definitivamente. En caso contrario, no vindeiro pleno, habería que proceder a seu debate e a votación. Ben, algún tema, Carlos? Sí, eu entendo que aquí hai un montón de cousas que temos que pagar. Vou votar en contra, non porque vai eu negarme a que se pague todo iso, pero sí que vou a pedir, vou non facer eu, vou nos poñer eu no meu mini diario local, que non lía nadie, pero cada vez parece que lee máis xente, ata que non saiba toda a Ortigueira públicamente todo o que vamos a pagar. Vou poñer dous exemplos, un pequeno pero significativo e outro máis grande. 25 igrexas de Sargadelos, 1.500 euros. Estou falando ben? Sí. Que está ben? Perdón, Sí. que non estamos neste punto, Carlos. Perdón, entón non estou falando ben. No, por iso, Pero guardamos ese tema para... No, ese corrixe. témonos no punto 8. Bueno, Bien, Foi o entón, que te chamei antes para dicirche que estaba sí, aprobado. foi o que leín hai dúas Sí, horas. sí, pero xa vamos para o punto 8. Ahora estamos no 7. vale. O sete que é? Expediente de Ese que- modificación de crédito do vixente orzamento municipal mediante crédito extraordinario. Vale, sí. Se queres explico. Nada, non me expliques nada, xa me acordo. Como ves. Sí, Isabel, explica, sí. Vamos a ver. Hai que cambiar unhas partidas, disminuir unhas partidas para aumentar outras. As partidas que se disminuyen son producidas porque, como sabedes, que gracias ao PAI 700 e pico mil euros foron destinados para amortizar a deuda. Con esas amortizacións que non tuvemos que pagarlles aos bancos, pois aumentamos as partidas que non tiñan cartos. Esas partidas que non tiñan cartos corresponden a servicios sociales, a nóminas de cultura, medio ambiente e vivienda, solo nóminas. Correcto, xa está, eso estou a favor. Este é o punto 7. Vale. A favor, bueno, votaremos despois. Sí, e Rafa?
algún tema. Logo pasamos entonces a votación do fondo deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 5. Siguiente punto, mocións de urxencia. Sí. Estas son. Vale, ben. Mocións de urxencia. Tedes algunha moción de urxencia, Carlos? No. Rafa? No. No. Isabel? No. Esta. A miña xa foi sin ser de urgente. Estas dúas. Vale. Propuesta. Sí. Asunto. Bueno, vou empezar coa modificación orzamentaria do mediante o suplemento. Espera, tenemos que votar pasamos a votación de urgencia da moción. Votos a favor de urgencia? Votos en contra? Perdón, o recoñecemento extrajudicial. Sí. É que vamos a votar agora. Sí, Votos votos a favor son Carlos y nosotros, 7. Votos en contra, 5. Ahora sí. ¿Cuál empiezas ya ahora? Por el reconocimiento extrajudicial. Esto. Corresponde ao expediente 292. O reconocimiento extrajudicial que son de facturas do ano 2015. Por importe de 289.000. Efectivamente, por importe de 289.183,29. Agora xa estou. Estas son facturas que poideste desver todo o listado delas. Bueno, eu podería ler todo isto, pero vosotros, como queirades, non teño problema en ler todos os informes, pero... No, vou nos publicar eu. Sí, non teño... Entonces, pues son facturas todas do 2015, e sí que hai, na maioría delas, pues son de obras como as aceras no cementerio de Espasante, obras como a reparación da área de caravanas de Loiva, bueno, fundamentalmente o 100% no, pero un 85% corresponde todo a obras do período do ano 2015 que non tiñan consignación presupuestaria, polo cual hai que leválas a un reconocimiento extrajudicial para que cobren dichas empresas. prácticamente son todas anteriores, pertenecen ao gobierno anterior, prácticamente. Toda esta cantidad de facturas, eu non sei se vos acordades nese momento que cando entramos había un montón de facturas pendientes de pago. Somos a favor de usted. Bueno, sí, eu acordome porque tocoume de revisala. E tiña encima da mesa un montón bastante grande, non? Reconocido no seu momento como facturas de caixón, pois hai que pagalas. Entonces, para iso, son estes cartos aos proveedores que temos que pagar. Bastante paciencia tuveron para esperar hasta ahora, pero bueno, agora vai para diante e xa Isabel bastantes ocasións estuvo falando con eles. Hai personas que chamaban e outras moitas que as chamábamos nosotros e agradecéndolles a súa espera. E agora, bueno, pois agora por fin pois vai ser pagar. É o caso destas, bueno, pois das iglesias e de todo ese tema. Eu neste tema non critico esa acción, vamos. Eran pois unha serie de iglesias de Sargadelos que se compraron para o tema da comisión de festas e todo eso. Pertenece ao goberno anterior. Hai cousas moito máis graves a mellor que ese tema, pero bueno, pagar hai que pagar, non? Carlos. Nada, xa dixo que hai un rato que eran, iba a poñer unha simbólica, simbólica eran as 25 igrexas de Sargadelos que costan 1.500 euros, que sí, todo está ben, pero o Titanic, cando estaba fundido, o capitán creo que foi que lle mandou aos músicos seguir tocando. Entón, se vamos a empezar, que é o que levamos facendo 2 anos, tanto uns como a outros, eu de árbitro ahora digo que tiro para que me teño que sentar ali, se vamos a empezar a facer electoralismo e non vemos a realidade que hai neste concello, que nos vamos ao inferno, á fosa atlántica, vámoslo ver, vamos a intentar que non.
pero vámoslo ver, cando vexa os números a final de ano e a final de ano seguinte e tal. Entón, as igrexas era simbólico, eu entendo que hai que agasallar a piques de desaparecer. A ver se nos mentalizamos dunha vez. Andamos discutindo cousas que levamos unha pila de anos vivindo por riba das nosas posibilidades. Supoño que este ano non virá Xulio Iglesias ás festas. Vamos a ver. Eso, simbólicamente. Mantén o orden, por favor. Outra cosa que hai aí. Contrato asinado o 20 de maio. Cando foron as eleccións? O 25 de maio? Sí. Contrato asinado o 20 de maio, ampliar o acceso ao cementerio de Espasante. 42.000 euros. Bien. Non son un perito, e non é aquí o sitio. Pero eu vou a publicar todo iso, e despois cada veciño, centos de cousas que hai, hasta 289.000 euros, que valoren si está todo o mundo reclamando auditoría, que non fai auditoría. Bueno, pois que faigan os veciños a auditoría. Que vexan, que faigan os veciños. Para min a auditoría, como dixen en algún sitio, de pico e pala, de mirar se os gastos se corresponden co que hai aí gastado. Bien, por lo tanto, vou votar en contra. Outra cousa que hai por aquí. Hai unha factura, creo recordar, que ten un reparo de intervención de Manuel Rey, da Peugeot, de Betanzos. Fala intervención de facturas por prestacións realizadas anos atrás. Non estamos falando de 2015, facturas de anos atrás. Entón, vamos decir as cousas claras aos veciños, vamos a decir a realidade, como dixo a señora Cospedal, cada palo que aguante su vela, vamos decir o que hai e vamos decir a verdad, pero a verdad total. Vamos a saber o que se debía, o que se vai deber o ano que ven, o seguinte. E témonos que facer todos responsáveis de como estamos. Porque claro, é moi fácil eu poder dicir, usted vai tirar a fundación, usted vai tirar o outro, tal. Entón, se a mí o que me interesa é coller votos, voulle cada cousa que usted recorte, voulle a botar en cara. E que vou facer? Vou facer que baixe a débeda, como baixou en Cariño, nun 1.000.000 de euros, para que o bloque en Cariño desaparecera nas pasadas eleccións. Entón, se a cidadanía non é consciente de como estamos, pois, como somos seres humanos, debemos ser egoístas e debemos pensar que o público que ven do aire, pois nunca asumiremos a nosa realidade. E se nunca asumimos a nosa realidade, pois vamos a estar toda a vida pasando fame. Así de claro. Bueno, eu como digo, estas facturas son anteriores ou pertenecen ao goberno anterior. Pagar hai que pagarlas. E a cidadanía sí que se dá conta desta situación, claro. Porque eu encontrome que a xente na calle e a xente sabe perfectamente. Se non podemos, e se económicamente non podemos facer auditoría, pois por algo será, non? Porque hai que pagar outras cousas antes da auditoría. A auditoría pode facer en calquer momento, como pode explicar Isa, que xa ten os seus presupostos de auditoría. A xestión económica que está facendo na súa concellería é impecable, dá moito traballo, son moitas facturas, moitas contas e moitos números que casar. Con intervención municipal día tras día, a situación económica mellora, dentro de pouco tempo vamos a poder dar cifras ou ao mellor un ano, ou non sei, ou dous, pero bueno, a situación vai ser moito mellor que a había anterior. O que sí estamos dicindo é que nosotros non estamos gastando o que non temos, estamos pagando o que había de antes e estamos xestionando a mellor forma posible os recursos dos nosos veciños. Eso sí que o estamos facendo e casando todo para que todo funcione o mellor posible. Estamos amortizando, como vistes outro día en prensa, estamos amortizando deuda que hai. E así seguiremos, esa é a nosa línea. Que nos van a decir os veciños, pois cando sean as seguintes eleccións, pois o mellor pasou que pasou un Cariño, non o sei. O mellor, pois, a deuda quedou, digamos que bastante solventada, non se puderon facer moitas cousas e por iso nos castigan. Pode ser, pero a nosa responsabilidade ten que estar por encima deso. E repito, a xestión que está facendo a Concellería de Economía e Facenda, Isabel, é boa, é impecable, eu a respaldo. Xunto con intervención municipal, por suposto. Rafa, que
No, no é cuestión, pero hombre, tampoco me habla de mucha eficacia. Hace un año y medio que están ustedes aquí, me dicen que trae facturas ahora de hace un año y medio. Pero xa lle respondo, O sea, que tampoco me hable de eficacia. Claro. Sabrás que tampouco podemos pagar tanto que iramos. No, Depende hombre, de la pero liquidez. estamos hablando de tramitarlas, no de pagarlas, porque pagarlas ya veremos. No, no, Eso es otro tema. No, eso Estamos es- hablando de tramitarlas. Ya va todo. Ya va Esto, correcto, Ya ves. saber. Lo de pagar- lo de Esto pagarlas ya que veremos. llevamos hoy a pleno es un trámite que había que hacer hace un año y medio. Y después ya se pagará, ¿no? Despois, claro. Claro. Pero hacemos sin el trámite pero vamos a no se puede pagar, es Tamén- evidente. Tamén ¿no? usted nos decía Pero se que... vamos facer o trámite en febreiro, a xente non lle importa que faigamos o trámite en febreiro, Para a xente nada. o que quere é faiga facer o trámite se é en novembro e que lle paguen en diciembre, será o lógico, porque se faiga o trámite en febreiro, No. espero hasta diciembre para ter liquidez para pagarles, pois moi operativo non é. No, porque mire, puede haber una empresa que quiera descontar. Si tiene la factura tramitada en el ayuntamiento, puede ir a un banco y descontarla. Ya. Si ni siquiera se ha tramitado, no se la van a descontar en un banco, por ejemplo. Bueno, eu vou aclarar. No me hablen de eficacia un año y medio, que ya miraré. Ya miraré, quedaré un día con la interventora, porque la afirmación del alcalde de que no había consignación presupuestaria de algunas facturas, las miraré. No estoy de acuerdo. Te puedo asegurar que Vale, la de las vale. aceras de No, yo ya las miraré todas. as aceras de o cementerio de Espasante ¿Cómo non no va? había consignación presupuestaria. ¿Cómo no va? Por favor, no. Seguro que hai que vas a encontrar facturas que non conocías. Seguro, porque aquí Usted está encantado de conocerse a sí mismo y piensa que es simpático, pero aclárenos, porque Porque ¿qué es la que yo no aquí, conozco? aquí hai proveedores que nos reclaman facturas de asuntos, bueno, trabajos que tiene este ayuntamiento que a factura non estaba. No está. Y el trabajo estaba hecho y certificado. Sí. ¿Dónde estaba esa factura? Ah. Pero eso lo sabe usted Y mejor. estaba tramitada. Eso lo sabe usted Estaba mejor. tramitada, pues sentada. Lo sabe mejor que yo. Estaba pues sentada. Igual que el montón de facturas que tenía encima de la mesa. Pero usted sabe que eso es Por mentira. intervención. Usted sabe que eso es mentira, ¿verdad? Que Bueno. eso es demagogia, ¿verdad? Y que es mentira. ¿Verdad que sí? No es, no. Bueno, eu ¿Verdad queria que sí? contestar unha El pregunta. pueblo lo sabe. Eso no. Claro, eu queria contestar que estabas falando das obras, que che pareceu moi excesiva as obras e tal. Este ano, co POS, cando se adjudicaron a varias empresas, podemos decir que limo un pouco cas obras que hai que facer, isto diría que ser manual, máis ben, pero é unha de regeneración, propoñoche un exemplo, unha de regeneración de Loivas, Pasante, Céltigos, saleu o precio a licitación de 86.689,72, foi adxudicada en... Espera a ver, porque isto a mí costame moito traballo e tantas empresas como... Foi adxudicada en 76.787. O sea, que xa hai unha baixa. Outro que era un precio de licitación de uns aglomerados de 95.698, precio de licitación, foi concedida en 63.661, é dicir, que se reduce considerablemente o precio de licitación ou de adxudicación. Estas baixas non existían en este ayuntamiento. As baixas que tiñamos e que teñen que poden ver todos os veciños, porque ahora mismo eu creo que Isabel, entre todas as obras do POS, de Plan de Obras e Servicios e do PAS, pues pasaremos en importe de baixas de quizás de máis de 90.000 euros. Eso aquí en este ayuntamiento non existeu nunca. ¿Y para dónde va ese dinero, señor alcalde? Ese dinero estamos ahora facendo a xestión para que Diputación Provincial nos permita facer, aparte do proxecto que temos complementario presentado de 36... Como todos os anos. Vale, pero aparte, hai unha parte que pretendemos que non se perda, pero a baixa está aí. Sí, sí, para Diputación. Igual que non es para Diputación. ¿Cómo que no? Pero si es para Diputación son cartos bueno, dos pues ya es vecinos. para Diputación, entonces no miento. Pero, ¿qué importa que sea para Diputación? Pero yo, Perdón un yo momento. no digo que no importa. Si es Digo Diputación, que es para Diputación. Espera un momento. Diputación es un organismo público Sin duda. que ingresa dos veciños de Ortigueira e de outros ayuntamientos uns cartos e que os hai que xestionar con tanta pulcritud como aquí neste concello. Se nosotros somos capaces, e esa empresa, e empresas que temos aí que acaba de mencionar agora Isabel, que fan baixas hasta dun 46%, non nos alegra por a empresa, porque eu, como empresa sei o que é, pero como xestor do Concello de Ortigueira, eu teño que mirar que esa baixa exista para facer máis obra.
Ya tienen dinero para a Fundación Ortegalea, mire, con os 90.000. Pero xa veremos, pero vostede non tuvo prácticamente ni un euro de baixa destas empresas. E as empresas eran sempre as mismas 4. Porque temos aí unha 3... Porque la lei permite solicitar ofertas a empresas de Ortigueira. Vale, no, vamos a ver, ahora el concurso es público, se presenta, pero tenemos esos dineros de base. Más de 100.000 euros tendremos. Igual que con la compra de vehículos, igual que con la casa rectoral, igual que con los proyectos, gestionamos y gestionan esos cartos como si fueran da mismas casas nosas. Vale. E como ten que ser, vostede non o fixo. Vale, se non tiñamos a situación que temos. E o alcalde anterior moito menos que vostede. Pero si non le dejaría 1.200.000 euros en el banco, señor alcalde. Sí. 1.200.000 euros. Se lo tengo que repetir todos los plegos. Sí, hombre, sí. ¿O no? E un montón de facturas sin pagar. No, si bien as sabe que pagaron, no. lle Bien quedaba. sabe, no miento. Un montón de facturas es una manera de hablar. Este es un dato objetivo y que lo puede comprobar cualquier vecino. Pero neste concello 1.200.000 euros non é ninguna maravilla. Vostede sabe canto gasto temos nosotros aquí neste concello? Diario. Vostede sabe? No, si claro. dice que no es ninguna maravilla. Porque si usted se vai a poñer unha medalla claro, por deixar yo entiendo no banco 1.200.000, espera a ver o que yo deixamos. Yo entiendo que con su sueldo 1.200.000 euros a usted le parezca poco. Pero para el común de los mortales, eso es una barbaridad. Eu agora cobro, es una barbaridad. Eu agora cobro moito menos que Cobra usted. igual. Menos. Igual. Menos. Igual. Moito menos. Ya se lo demostraré. Igual. Igual. Ahora y lo sabe. Ahora aí non ten argumentos. Aí xa se quedou jodido ahora mismo. No, yo. Fastidiado. Bueno, siguiente punto. Vamos a votar entonces. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Perdón por la palabra que acabo de decir, pero salió más así. No. Se dice cosas peores. Siguiente punto. Dar cuenta... ¿Tenemos más mociones? Sí. Otra, ¿no? Sí. Ahora tenemos expediente 292-2016, reconocimiento extrajudicial de crédito. Estas son... Ay, perdón. No. No, perdón. 240/2016. Ese sí. Tantos números. Bueno, esto es para dar... A ver, ¿nos puede explicar esto? ¿Qué es eso? Pero no lo lees, no lo ves. Sí, pero ¿cuál es la variación? A ver, ¿cómo es la variación? Es para pagar facturas que van desde julio a diciembre de este año 2016. Pero, entonces, espera, perdón, Isabel, no me disteis la información correcta. Esto es la asignación a los grupos políticos. Sí. No, esa es otra. Esta es otra. Entonces esa... Entonces a mí me disteis dos. La anterior, la del reconocimiento extrajudicial de 289.000 euros y la de los grupos políticos. ¿Y a mí también? yo ahora tengo la propuesta de alcaldía de los 497.000. Pues la tenemos. La otra ya la tenían en los expedientes. Ya estaba cobrado de varios días atrás. Vale, pero como nos disteis estes, entendemos que íbamos a hablar de estes. Sí. Lógico, ¿no? Vale, si lo aclara. Bueno, explico. La tenéis en la plataforma... Ya. Voy a tener que llamar el día antes y decir dónde están todos los expedientes. No, Isabel, pero tú entiendes que nos acabas de Ya, dar ya, dos mociones de sí, urgencia. sí, Entendemos, hablamos sí, de una, sí, entendemos sí. que íbamos a hablar de la segunda. Sí, Es lógico, ¿no? Sí. Bueno, esta propuesta es para las facturas del 2016. Debido que hay un remanente de tesorería, lo vamos a meter en el remanente de tesorería de 497.481 que hubo, pues con ese remanente de tesorería nos hacemos cargo de todas las facturas que están pendientes sin consignación presupuestaria desde julio hasta octubre, haciendo el importe total de esos 497.000. ¿Perdón? ¿Cuánto? 497.481,54. Aparte, en la liquidación del ejercicio 2015 hubo un superávit de 11.902,95 que se utilizó para amortizar parte del préstamo con el Banco Sabadell. Había un préstamo del Banco Sabadell, creo recordar, de 59.251,25.
la ley de comunidades autónomas y corporaciones locales establece que parte de ese remanente de tesorería vaya, de ese superávit vaya a la amortización de la deuda. Sí. Nadie me está aprendiendo, pero... Sí, bueno. Estamos buscando también. Es que estamos buscando el expediente. Vale, vale. Bien, vamos a... Podemos proceder a la votación de urgencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Tenéis alguna... Carlos, ¿tenéis alguna intervención? Teño unha intervención que como non leí todo eso, pois vou estar, básicamente. Rafa? No, señor alcalde, no le voy a decir nada porque después de echarme la bronca a mí del reconocimiento extrajudicial de crédito anterior, ahora traer uno, estas facturas son todas suyas, ¿no? Todas, ¿no? No hay ninguna mía, ¿no? Y son $500,000 de euros de contrataciones sin consignación presupuestaria, ¿no? He entendido bien. Pues ya está. ¿No? Es así. Vale, vale. Bueno, hay más gastos, hay... Sí. Vale. Está la propuesta. No, yo creo que tienes que leer la información y luego dinos pues, lo que consideres. Lo que lo acaban de leer. Facturas que van a reconocimiento de crédito porque no había consignación presupuestaria. Bueno, va eso, va la sentencia de Maripaz Fustes, van 23.000 euros del SGAE, ¿qué más va? Carlos, publica todo. Todo. O sea, 176.000 ya van de la avenida. sentencia de la tuya. SGAE también es tuyo. Mía no. Bueno, de tu mandato, de tu gestión. Tampoco. Ese es un pleito que viene desde Antonio Campos. Bueno, pero yo no estaba con Antonio Campos. Pero yo sí. Entonces, ¿no eres concejal de Hacienda? Sí, Ah. sí, claro que sí. 4 años. Pues Sí, ya te van todas esas, 200.000 ya van ahí, en sentencias nada más. Quedan No, 300. pero no Bueno. expliques nada, que yo no Vamos a ver, puedo tenéis que mirar los expedientes y luego si tenéis alguna cosa, pues en el siguiente pleno lo podéis decir o donde queráis. Vale. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Vale. Hay que repetir la votación. A ver, Hay empate. hay empate. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Más el voto de calidad. Ah, está muy menos. Si te paso ahí, voy a sentar más. Y bueno, ya está. Alfonso, siéntate. Sí, los políticos. A ver, tengo que ir ahí. Que son las 9:30 ya. Sí, me quedo. Y ahora va la de los grupos políticos, que esa la tenéis. Sí. Bueno, ya sabíais, xa se acordaran no pleno de julio como iban ser as asignacións aos grupos políticos. Eran un componente fixo de 1.200 euros anuais, despois un componente variable por cada concelleiro integrante de 300 euros anuais. Entonces, hai que dotar partida e hai que facer unhas modificacións. Estes son as regras que ten que ter cada grupo político para poder consignar, igual que nunha subvención nominativa, aportar os gastos e xustificarse. Entón tamén temos que dotar de partida para el 2017. Bien. Carlos. Entonces la diferencia, perdón, solo para aclarar de qué estamos hablando. Espera, vamos a votar la urgencia. Es una pregunta que a Carlos también le va a interesar. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? 5. Bien.
Carlos? Pois o mismo que creo que iba a preguntar Rafa, que diferencia hai desto co do ano pasado? Ou é que isto hai que probarlo cada ano? No, é que antes non se fixera a modificación correspondiente e por iso non se puido pagarlle aos grupos políticos. O sea, que estás sin cobrar a un cargo. Sí. Eu estou enriquecéndome co Concello. Vou perdendo 750 euros. Pero algún día De todas formas, algún día ganaré. grupo político presentou a documentación correspondiente. No, nosotros ni la vamos a presentar. Vale, nosotros tampouco presentamos. Eu fixen unha impresión de folletos para atacar ao señor alcalde cando non éramos do mesmo grupo, que digo por aí, e fixen imprimín na imprenta de Ortegal 600 euros en folletos, comprei na librería, no comercio de Toni Rego, pois, uns cartuchos de impresora que ainda nos gastei, este ano non vou comprar. E o banco, como hai que ter unha conta no banco, cobroume 30 e pico euros de mantemento de conta. Claro, pero tiñes que ir ao Sabadell. A cousa vai ben. Bueno, o ano anterior, pois, o único grupo municipal que presentou xustificación, bueno, que cobra o que vai cobrar os cartos como grupo político é o BNG, Partido Popular non presentou documentación, non vai cobrar, e o Partido Socialista tampouco vai cobrar. Entonces, este ano, esas cantidades que teñen, como dixemos no seu momento no pleno correspondiente, pois teñen que xustificar en que se van a gastar esos cartos. Despois, cando reciben eses cartos, como dixemos ao principio, xa a modo particular, se queren facer as súas donacións nominativas ou anónimas, cada un fai o que considere oportuno. Aquí, desde logo, eu gostaríame que non se vendera nada, absolutamente nada. Entendo que non se poden donar eses cartos mentre se así. Directamente non. Hai que xustificas para que vas a gastar eses cartos dentro do teu grupo municipal, xa, pero e despois dentro ainda que houbera toda a mellor vontade do mundo de donalos ás promor, non se poden donar. Sí, te explico yo como en mi turno de intervención. Vale, explico. Sí, Rafa, sí. Sí, dos cuestiones. La primera, y no es por ánimo de fastidiar a mi colega de corporación, Carlos, claro. Pero si no había... E máis o teu colega que o teu colega de corporación. Vale. Si no se había hecho la modificación orzamentaria, antes, por mucho que haya presentado el señor Legarreta, no lo va a poder cobrar, porque lo estamos aprobando hoy. Antes no lo había. Yo no es por fastidiar a los 700 euros a cabo, pero bueno, la verdad que... Sí. Bueno, luego cuando quieras... Sí, vale, pues no, que se lo explica a Carlos. A mí me da igual. Técnicamente, yo lo acabo de consultar ahora mismo con interventora, sí. Y me dice... La interventora de todo. Vale, bien. ¿Qué se puede hacer? Vale, entonces cuando quieras, pues le preguntas... No, si se puede hacer, yo también lo pregunté. Si se puede hacer, pues sí, si el interventor dice que sí, amén. Yo le hago mucho caso a los interventores. Mire, la segunda cuestión. No es demagogia, señor alcalde. No hizo nada con su grupo político para justificar esa subvención. Poquísimo. Ni yo, ni nosotros tampoco, correcto. Es muy sencillo. Aumentemos la subvención nominativa de Aspromor y punto. Porque lo que nos están diciendo es, leo, cada grupo hay que hacer un CIF, luego llevar una contabilidad independiente, justificar la cantidad correspondiente, declaración responsable, todo eso, para darnos, darnos un dinero a nosotros y luego nosotros a Aspromor. No, bien, miren qué sencillo es. Se elimina esto, se rompe, vamos a ver. Se aumenta, se lleva a pleno. Le vuelvo a repetir lo mismo que le dije hace un momento. Los técnicos municipales, los que saben de dinero, de cuentas y todo eso, pues en este caso pues es la interventora municipal. Y la interventora municipal me dice que es un trámite mucho más complejo. Yo la escucho a ella, vale, usted bien, pero, sabe. Sí, correcto, pero yo he sido alcalde. Respetamos los... He trabajado 16 años. Vale. Es un trámite sencillo, perdón por discrepar de la interventora. No es un trámite... discutir a la interventora. Pero, claro que puedo. Hoy sí que puedo, sí, señor alcalde. No. Sí, Yolanda, con todos los respetos, pero sí que puedo. Es muy fácil. Venimos a pleno. Donde hemos dicho 15.000, ponemos 18.000. Eso cuando quieras. Pero eso son cuando quiera usted, que tiene mayoría absoluta. Pero son y esto de aquí lo rompemos. Mire que es fácil.
Y no me diga, señor interventor, con todo respeto, es que eso no se puede hacer. Aumentar la subvención de 15.000 a 18.000 euros, por ejemplo, o 20.000, a Aspromor, ¿se puede hacer? Sí. ¿Podemos romper este papel y decir que los grupos políticos no cobren? Sí. Sí, que se puede. No tengo duda ninguna. Pero si ahora está acordado que se cobren No, los está grupos acordado, depende de lo que políticos, voten ustedes. Bueno, Porque si ustedes votan igual que nosotros en contra de esto, esto queda anulado. Y lo... Isto mismo falámoslo na comisión informativa, Vale, ¿verdad? pero ahora estamos en el pleno, ahora hay que votar. Y- Ahora no es declaración de intención, solo hay que levantar la mano. Ya. Claro. Pues no es lo Y la mismo interventora- predicar que dar trigo. Ya. No es así. Es igual. De todas formas, aquí hubo un pleno en el que se trató la asignación a los grupos políticos municipales, que es el pleno de nuestro gobierno que se hizo en su momento. Usted tenía unas condiciones anteriores muy distintas a estas, donde por un pleno de 1 minuto 34 segundos cobramos 1.500. Cobró usted. 1.500 euros. Cobró usted. Yo no. Y como eso Yo no. Cobró usted. Yo no. Y porque le dio vergüenza. ¿Cómo vergüenza? ¿Cómo vergüenza? Dejemos el tema. ¿Cómo que Dejemos el vergüenza? tema. No, bueno, que yo tenía dedicación exclusiva y no cobraba los Vale. plenos. Hombre, ya unos enteros, llevo 1 año y medio sentado. Bueno, Joder, bueno. es que hay que explicarme todo. Luego ahora podemos tener los plenos ordinarios que desastre. tengamos, no se cobra Y nada. extraordinarios. Extraordinarios, los ordinarios tampoco. Estamos mucho mejor, mucho mejor. Dejemos el tema, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Écheme. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? De todas formas, las dudas de intervención, consúltelas en intervención. Es que no tengo dudas. Muy bien. En este tema no la tengo. En otros Bien. temas sin duda los consultaré. En este no tengo duda ninguna. Bien. Siguiente punto. Ya se lo dirán. Dar conta do informe trimestral de intervención sobre o grado de cumprimento da Lei 15/2010 de 5 de xullo, de medidas contra a loita contra a morosidade e do período medio de pago do segundo e terceiro trimestre de 2016. Demos conta. Siguiente punto. Dar conta das resolucións ditadas pola alcaldía na última sesión plenaria. O siguiente punto xa é rogos e preguntas. Ben. Pero nos damos conta ¿Quieres se hacer preguntar. algún comentario? Sí. Quería preguntar No, pero eso no es lo... polo decreto No, eso es... 744 Carlos, me comunico o secretario que en dar conta que non temos debate, que ahora en rogos e preguntas queda igual que o Sí, seguinte punto. problema. Ben. Vamos a ver. Eu teño unha serie de preguntas que nos colocan, eu máis os meus compañeiros, unha serie de preguntas que nos foron feitas no pleno anterior e que vamos a contestar agora. Igual que faremos que as siguientes que teñades agora, contestarémolas ben documentadas no pleno siguiente. O primeiro punto era o problema do campo de fútbol de Morouzos, si temos pensado facer esas reparacións, Carlos. Como sabes, o campo de fútbol de Morouzos é unha zona de dominio público marítimo terrestre, por o que Costas xa comunicou fai anos que esas instalacións eran contrarias á lei de Costas. Por iso, Costas non permite realizar obras tendentes a mellorar as instalacións. Ainda así, dende o Concello intentamos realizar pequenas obras de reparación e mantemento dende a Concellería de Obras e Servicios. Concretamente, as deficiencias detectadas son cambios o calentador, por outro, según os informes do técnicas, agora funciona correctamente. Pedironse presupostos para sustituir os banquillos e aquí estamos de acordo que queremos cambiar eses banquillos. E a valla tamén pois xa está reparada. É unhas conversacións que tuve con Rafael Emil e o que me dice que aí non se pode facer nada, pero nada de nada. Xa o dixen varias veces, está ele aí para que lle faiga desas consultas como jefe de marcación de costas que é, e o que me dice que o campo de fútbol que ten os días contados, que busquemos alternativas. E neso estamos buscando sitio para que no momento que se pode económicamente construir un campo de fútbol novo. Como xa dixen en algunha ocasión, pensamos na Preguiza, facer todo o que é a zona deportiva toda na Preguiza, si podemos. E se os propietarios dos terrenos, que son os veciños, o ven conveniente, que hai que contar con eles, non? E despois, iremos pouco a pouco, non? Despois, con respecto á cafetería, o que se iba a chamar cafetería do campo de fútbol de Morouzos, quero recordar o seguinte: ese edificio foi construído pola demarcación de Costas de Galicia dentro do proxecto titulado Rexeneración Ambiental do entorno da praia de Morouzos. Era un edificio que estaba dotado de duchas e servicios. É un edificio de uso público que ten que continuar
como uso público, é dicir, que ainda que haxa unha cafetería ten que estar aberta e os servicios e as duchas teñen que estar abertos e habilitados. O anterior goberno municipal decide cambiar o uso do edificio, polo que aprobou un proxecto titulado Edificio de Servicios Complementarios á Praia de Morouzos e o seu entorno, redactado polo arquitecto don Vítor Ramos Rodríguez, o cal foi executado e financiado con cargo ao Plan de Obras e Servicios do ano 2015. Previamente, para a execución de ditas obras solicitouse a correspondente autorización á demarcación de Costas de Galicia, a cal foi concedida nunha resolución do 29 de enero de 2013. En dita resolución consta que as obras están encaminhadas para poder utilizar o edificio para servicios complementarios vinculados para o aproveitamento, disfrute e potencialización do entorno onde se emplaza xunto ao Piñeiral o aparcadoiro e instalacións deportivas, polo que se contempla a construción dunha sala polivalente, un espacio para almacén, office, aseos e un mostrador de atención. Según me informa Costas de Galicia, todos os ingresos xerados como consecuencia da utilización de dito edificio deben ser reinvertidos na mellora do espacio público ao que está adscrito. Continuo. O Ayuntamento non paga ningún canon pola ocupación dos terrenos onde se encontra o edificio. De feito, os terrenos son de titularidade municipal, como é o aparcamiento, solo que están en zona de protección de costas. Que aquí hai un error co que me decía este señor, Rafael Emil, que él me decía que nosotros íbamos a ter que pagar os veciños un canon para despois alquilar ou darlle unha utilidade. Eses cartos que nosotros tivéramos dese alquiler que o temos que reinvertir na playa. Nosotros, polo que vimos, os servicios técnicos, aí non temos que pagar canon ningún. Sí que é unha zona de protección de costas, pero está dentro dos nosos terrenos, entón non teríamos que pagar canon. Pero, por suposto, que nos pode facer unha cafetería como se estaba dicindo antes, non? Entonces, eu prefiero contestar a estas cousas con documentos na man. Por eso non me gusta entrar a eses debates sin argumentos sólidos. Está claro, eu creo que queda claro para sempre. Tamén nos gustaría que o Club de Fútbol tuvera ali a súa cafetería, pero como vedes non pode ser documentado. E o que teña dúdas que o pregunte, que o mire ben e que o traiga pleno, que isto queda en acta. A seguinte pregunta é a depuradora de pasantes, se hai un avance e como está o tema. Ben, aquí xa o goberno anterior xa peleara bastante con Aguas de Galicia para que isto fora xestionado por eles. Nese momento non se conseguiu, agora seguimos. Eu teño agora pendiente outra cita co director de Aguas de Galicia para tratar este asunto, xa que o Concello non pode continuar asumando os gastos de mantemento, tampouco antes, e moito menos o coste de investimentos necesarios para a súa posta en funcionamento adecuado. Continuamos cos trámites que xa foron iniciados polo goberno anterior. Non se conseguiu, seguimos peleando para que Aguas de Galicia se faiga cargo desa depuradora. O tema das multas de espasante, pois tamén se comentou no seu momento, eu xa o comentei, e por un tema de seguridade. Vistes os incendios que houve estes días. Si eso mismo nos pasa neses días de festa no Pou de Espasante, non queda unha vivienda, arde unha tras outra, porque o tempo que tardou en arder a casa esta de Pallarega, pois foi nada, en menos de nada estaba caída. Non podía pasar ni o camión de bomberos, non podía pasar absolutamente nadie, por temas de seguridade, nada máis. Pero non houve outra razón ni a vai haber nunca. Agora, que cando por motivos de seguridade teña que tomar esas decisións, eu teño que facer. E vosotros, cando se sodes alcaldes, ou máis tarde ou cando sea, pois tamén as vades a ter que, e antes, tamén as tendríamos que tomar. O proxecto Amigos do Riamera, pois estamos en conversacións con Cerdido, con Somoza Siquere, para facer actuacións no que o Riamera cando poidamos. Compromiso noso, e creo que de Cerdido tamén, non estou seguro, noso sí, un fondo de compensación ambiental de un dos anos de goberno, facer inversións no que o Riamera, pero bueno, consolidadas con eles e con sentido, non? Melloras, aquí hai unha pregunta que vai a responder, creo que vale, polo tema dos eucaliptos de Couzadoiro, non vale? E despois temos o tema dos eucaliptos de Cuiña, que tantas chamadas nos traen dos veciños. Ben, vamos a ver, estos desde que os plantaron. Hai denuncia por suposto, desde antes de verano e tal. Hai denuncia en junio, xa presentou a gente de Medio Rural, xa presentou ante o jefe territorial na Coruña, xa presentou as súas denuncias por lo menos unha ou dúas veces. Unha vez fijo e volveu a insistir outra vez no tema porque, dado a ilegalidade da plantación suposta,
pois que non son o que ten que decir se é ilegal ou non, xo dirán, pois que se retiraran. Despois, por parte do Seprona, parece que tamén hai denuncias. Vale, os veciños de Cuiña, todos en xeral están moi incómodos por esa plantación. Eu estive na delegación de Monelos na Coruña, había un cambio un traspaso en asesoría xurídica, quedaron de, cando xa estuvera esa persona xa estable no seu posto, xa coller todo ese expediente e poñer todo en orden. Creo que está máis ben parado por ese tema. Se iso é ilegal, pois tendrá, por un lado, unha sanción bastante importante e, por outro lado, tendrá que retiralos. Deixemos actuar os organismos públicos e eu pido aos veciños que teñades un pouquiño de paciencia en este tema, que non se vai salir nadie que asúa por moito que se empeñe, porque a lei é para todos e que nadie está parado, porque desde que se fixa a plantación o agente forestal se fixa a denuncia e despois o Seprona tamén, e que, por suposto, que nadie colla a justicia pola súa mão. Están os organismos para facelo e o que eu estou pedindo aos veciños é paciencia, nada máis. A lei xa pon a cada un no seu sitio. E despois temos hai unha pregunta de turismo que nos vai contestar Ana e despois temos unha pregunta de veciña Feira de San Claudio, facer unha primeira experiencia e despois ir recuperando as casetas da feira. Creo que xa contestar este verano. Sí. Vale. A idea sería, son privadas, pero se se puder sería ideal. Unha plaza de aparcamiento no Ayuntamiento xa se contestou no outro pleno, queremos facela aquí no Cantón, á altura da farmacia. Xa está lista, Manuel, con esos temas. Xa está lista. Xa está posta, señor. Correcto. O reglamento para o uso de centros sociales tamén está con eso. Ben, estáse estudiando no momento que se poida xa se trae a pleno. Despois que temos... isto xa está respostado no momento. O tema da auditoría, se queres contestar alguma cousa dese tema que están pedidos presupostos e tal, que se vai facer tamén. O convenio co equipo de fútbol xa está tamén en marcha, o 2015 xa está todo pagado. No ano 2016, unha vez entrada a modificación da base 71 do orzamento municipal da hora, asinouse un convenio co club de fútbol para o pago da subvención e é necesario que o club presente a documentación justificativa que neste momento xa está presentada e pendiente de fiscalización por parte de intervención. E unha vez fiscalizada esta documentación pola interventora, se é favorable, xa se procede ao seu pago. A licencia de Maderas Gustavaz, que tamén saleu no seu momento, estes días se presentou tamén parte da documentación que dáballe algo, pero era porque el tiña pendiente cousas por entregar, non era porque estuvera aquí por parada. Non podes preguntar a Manel, que lo sabe perfectamente, que tan pronto teña todo entregado e todo ben, creo que vai vir lunes por aquí. E nada máis. E despois, fixeras unha pregunta, Carlos, con respecto ao Plan Xeral de Ordenación Municipal, no seu momento en que estado estaba, como estaba, non foi no pleno anterior, foi noutro, pero non se che responde se estou adecuadamente. Ben, a Secretaría Xeral de Ordenación Municipal, por resolución do 10 de xuño de 2010, concede ao Concello unha subvención por importe de 178.982,62 euros, que é o equivalente ao 90% do total do orzamento e repartida en 5 pagos de 35.796,52 euros. Fíxose a asignatura do contrato de redacción, remisión do expediente por informe, aprobación inicial, aprobación provisional e proceso. Esos son todos os pasos. De momento estamos no paso primeiro, asignatura do contrato de redacción. Ben. A redacción do Plan Xeral de Ordenación Urbanística adjudicouse no seu momento unha UTE, que estaba formada por Consulting Ingeniería Internacional S.A., que era CISA, que non é, creo que esta é unha empresa que non está ahora, que quebrou, non está. E Monteoliva Arquitectura é SLP, fixeron unha UTE entre os dous. Nun prezo de 196.880 euros era incluído. Este contrato fíxose o 11 de julio de 2012. O prazo para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal era de 3 anos desde a formalización do contrato, que xa tiña que estar. A empresa incumpliu os prazos parciais e, por lo tanto, tamén o que é o total. Con data 11 de decembro de 2014, ten entrada no Rexistro Xeral do Concello, de aquí de Ortigueira, un escrito do administrador concursal de CISA interesando o consentimento do Concello para que se ceda o contrato a favor de Monteoliva Arquitectura Sociedade Limitada Profesional. Ben,
como está o lote? Eu no seu momento falei con o administrador de Monteoliva. El non me mostrou demasiado interés en continuar co tema, non? Pero bueno, nosotros temos feito un pago, un primeiro pago, que tal como se establecía na subvención concedida ao Concello, como no contrato a empresa adjudicataria, pagouse o primeiro plazo por importe de 39.376 euros, o 20% do contrato. O segundo pago, a empresa adjudicataria emiteu unha factura por 20.188,55, que este é onde eu teño moitas dúdas, polo concepto de entrega de documento de inicio previo á aprobación inicial. A calle foi pagada o 16 de enero de 2014. Este pago era o 50% do segundo plazo. Este pago non é suficiente para justificar o segundo plazo da subvención, polo que a Secretaría Xeral de Urbanismo, día 20 de maio de 2016, procedeu a reaxustar os importes das anualidades seguintes, non? Que pasa? Este importe 20.100 é exactamente igual. Vale. Ben, vamos a ver. Situación de execución do contrato. Non se cumpriron os plazos establecidos no contrato, por un lado, e únicamente se presentou por parte da empresa adxudicataria o documento de inicio ao plan xeral, que foi remitido á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental para o inicio do proceso de avaliación ambiental estratégica. Este trámite é necesario antes do informe previo á aprobación inicial. Consta que dito trámite realizouse, pero como non se produceu a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal antes da entrada en vigor da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do solo de Galicia, o plan debe adaptarse plenamente a esta última lei, polo que debe realizarse novamente todos os trámites. É dicir, que hai que volver a empezar de cero. Vale. Esa é a situación que temos agora. Nadie buscou esta situación. Coincideu así, pero bueno, solo hai un tema que sí me preocupa, estes 20.188,55, porque se pagaron sin informes de intervención e tesorería. Poden aparecer, de momento non aparecen. Vale. Pola miña parte, non teño máis preguntas. Non sei se queda algunha, poden ser os eucaliptos de Couzabeiro. Sí, precisamente era que esa parte temos que ordenala no plan xeral e que de momento non temos, o sea, por un lado, non temos capacidade para actuar de oficio, co cal, hasta que non haxa unha denuncia ou... Eu non falaba de falar cos veciños, son 4 eucaliptos ou 5 que están ali ao lado do río. Sí, eso... Non falo de ir polas malas, de mira, isto é malo para todos, son 4 eucaliptos, se cortan, si queren un vecino. Eso sin problema, sí. É o que pedía nada máis. Porque vai quedando o sitio máis bonito. Sí. Bom para todos, incluso para os... O que pasa que, bueno, teria que haber concordancia entre os veciños e tal, que eles... Sí, pero non é unha plantación, son 4 que naceron ali, ao lado do río. Vamos a Rosa pregunta. No, espera. Ana. Creo que había unha pregunta sobre a caseta de Loiva. Bueno, a caseta de Loiva creo que sabedes que se fixo na súa totalidade, tanto a caseta como os muebles que ten, o ordenador e todo iso, con unha subvención, fixose na súa totalidade ca subvención. Tuvemos que, cumprir os plazos da subvención, o sea, facela cando nos veu a subvención e adaptarnos a que non la fixeran, pedir os 3 presupuestos e todo. No tema de tela máis tempo aberta, pois estaríamos encantados de tela máis tempo aberta, pero non temos personal para telo en todas as casetas e de momento, debido ao plan de axuste, pois non podemos contratar máis plantilla, entón miraremos se para o ano podemos, con algunha subvención, meter máis personal para turismo. Creo que había outra pregunta de se pensábamos facer máis cousas máis alá do mes de agosto, pois sí, estamos aínda facendo algunha cousa máis, pero tamén cando teña máis presupuesto en turismo. Co presupuesto que agora mesmo teño eu en turismo, que son 7.000 euros, pouco máis poido facer. De todas formas, aínda que me interesa moitísimo o turismo en Ortigueira, creo que temos que mirar as prioridades. Hai outras prioridades máis urgentes agora mesmo. De todas formas, estás traballando agora na feira deste fin de semana, a Feira do Mel, e despois xa estás traballando tamén nas Navidades, cabalgata de Reyes e todo ese tema. Nosotros queremos facer máis cousas. De feito, o que se pretendía é que o Festival Internacional Mundo Celta durante todo o ano fora tendo actividades, non, María? Pero, na medida do posible, cando poidemos,
miraremos de ir dinamizando todo este tema. Para nosotros o turismo é moi importante e traballaremos todo o que se poida, pero os cartos son os que son. Ben, agora tomaremos, hai unha parte de robos, unha parte de preguntas, tomamos nota e contestamos documentados, ben documentados no seguinte pleno, como tenéis. Son os eucaliptos de Cuiña, un robo, pero casi que humorístico. A velocidade que medran os eucaliptos e a velocidade que vai a xustiza, no peor dos casos, cando haxe que pagar a multa, pois os propios eucaliptos vaise pagar. Non sei quen se vai facer cargo, pero isto era máis que nada un pouco de humor. Vou facer unha serie de preguntas, non para que se me responda agora, polo tema da música. O sea, o noso grupo ten pensado no vindeiro pleno, se é posible, facer unha proposta de solución á situación da música en Ortigueira, real, axustada ao que vemos que está pasando, pero non vou falar da banda, nin da escola, tamén da escola de gaitas. O sea, a nosa idea é facer unha solución global para que vayamos todos na mesma dirección, porque senón vamos morrer todos, como dixen aí un rato. Entón, para ter esa solución necesito saber 4 cousas. Primeiro, o director da escola de música era director da banda antes de xeito altruista ou cobraba do concello? Segunda, é certo que o director da banda tiña un plus en concepto de asesor artístico? Terceira, continúa o director da escola de música a recibir ese plus? Cuarto, en que consistía esa asesoría artística? Quinta, era ese plus de asesor artístico o xeito indirecto de retribuir o traballo de dirección da banda, organización de viaxes, etc. Sexta, recibeu a banda de música instrumentos pagados no seu día polo concello que prestou a músicos que a día de hoxe xa non están na banda e que aínda non foron devoltos despois de ser reclamados pola concelleira de Cultura anterior? Isto máis que nada, porque se hai xente que non devolveu os instrumentos, polo menos publicar a lista, que saiba todo o mundo que é. Sobre a música xa está. Vamos con a música a outra parte. Exacto. Agora vamos con cousas máis sinxelas. Hai uns días, parece ser, informaronme que se cortou en San Claudio unha plantación de eucaliptos, que ali en San Claudio hai un castro, na zona de... non sei como se chama a zona. En a volta dos castros. Exacto. Bueno, simplemente, xa sei que non estamos en situación de facer ningún tipo de actuación, pero a ver se na medida do posible somos capaces de que eso quede preservado para un futuro próspero que imos ter. Xa se contesto agora. Sí. No, pero que non é moi sencillo. Pero mezclamos unhas contestadas e outras contestadas. No, pero que é moi sencillo, o sea, simplemente como está tan visible, non pediron autorización de patrimonio, están cortando sin autorización e vai ser, entrou en marcha o protocolo para que repoñan a legalidade e xa está. O sea, é unha cuestión técnica e administrativa. Eu prefiro, vamos a ver, pero que non ten nada... que se tome nota das preguntas, no seguinte pleno se contesta, porque senón mezclamos as contestadas e as sin contestar. E como temos tempo suficiente por diante, somos capaces de documentarnos todo o que fai a falta. E además non é algo político, é algo administrativo. Hai uns días na prensa falábase de que o Concello coa partida, entendo que a partida do Fondo Ambiental, mercou unha serie de maquinaria e un vehículo. Quería saber, supoño que podo mirar no expediente, se teño tempo que irei mirar, se pediron ofertas a empresas do Concello. Agora vamos falar de augas fecais. Na residencia de anciáns, xa non é a primeira vez, é un problema que vende moi lonxe. Cando chove moito, hai unha arqueta na que sucede o mesmo que vimos na prensa hai uns días, que empezan a sair as famosas toallitas. Aí hai un problema cando se fixo a depuradora de canalizacións, de non sei de que, hai que mirar iso. Hai que mirar iso porque non solamente a residencia, senón que afecta a máis vivendas.
A área de servicio de autocaravanas de aquí que está ao lado da piscina, todo iso está ben conectado. Eso hai no que revisar. Sabe todo o mundo que a 150 metros da depuradora saen fecais, aí donde está a rampiña esa, que a veces hasta hai londras aí, que non sei como morre, pero como non morre. Eso hai que revisar ben. E penso que é unha cousa complicada, porque eu vexo os de Viacua por aí por toda a zona da Preguiza continuamente revisando, e aí fixos unha chapuza, non sei o momento, pero hai que mirar en que medida se pode paliar. Como agora somos un concello sostible, vamos deixar o sulfato. Vamos deixar o sulfato. Penso que non fai gran efecto tampouco. A veces está o sulfatador de turno, o sulfatador, e ao día seguinte chove. Estamos intoxicándonos todos. Penso que se pode solventar eso, que a mellor non quedan as beiras rúas, están aí. Pero que pasa? De que nacen 4 erviñas, pois cando vai un pouco grandes, cortámolas e listo. Entonces, penso que xa acabei. Bueno, tiña unha cousiña máis. Non, xa está. Sí. Sobre o 595 desas que se dá conta, letrado e procurador para o procedimento 242-2016. Cal é ese procedimento? Para o que se asignou. Sí, no pero. No siguiente, No siguiente. Xa non lo dirá. Se non veño eu lunes ao concello, xa... Como non se pode contestar hoxe? Vale, xa está. Sí. Claro. Sí, creo que es más light. A ver, hai varios veciños de aquí do Figueira que me protestaron, faláronme da suciedade das aceras e das losetas levantadas que cando chove, que son bastante problemáticas para eles. En Ortigueira. Aquí en Ortigueira, sí, losetas en outros sitios creo que non. En Espasante. En Espasante únicamente. Non, falaron aquí varias entes. Despois, pediría que se retire o bando acerca da recollida da basura, porque nas aldeas recollese a basura unha vez a semana, non vamos ter que salir ás 10 da noite a botala, e aquí en Ortigueira ás 10 da noite é un pouco tarde agora no inverno, creo, non? E antes das 6 da mañá non creo que sea o horario adecuado. Despois, acerca de Espasante, no de multar por si arde unha casa ou calquer cosa que ocurra, multando ese día en Espasante solucionaron o problema? Non. Sí, retiraron os vehículos. Retiraron os vehículos. Bueno, non estaba, non sabe. Vale, pero unha solución, eu supoño que unha solución sería, creo que os veciños de Espasante tamén yo dixeron xa a vostede, habilitar un aparcamiento en Espasante, donde sea posible, sea alquilando unha parcela ou comprándoa. E despois, a parcela esta de Francisco de Santiago 25, que é onde chaman a piscina da Preta, a famosa obra esta que está inundada, eu creo que o cierre, que vemos todos, que está bastante deteriorado e que é un perigo público. Entonces deberíase cerrar de alguna maneira que para evitar calquer problema, porque outra cousa creo que non vamos poder facer. E por último, unha pregunta. Os convenios coas asociacións que están xustificadas do 2015 que aínda non se pagaron, cantos son? Porque hai algún sin pagar aínda. Revisamos. Eu sei cal está sin pagar, por exemplo, sei un. E por último, o sinal de aquí da praza, para que non saian máis fotos nos medios, eu penso que debería quitarse, porque total aparca todo o mundo na praza. Aí a idea que sería que a retiráramos ou que... Sí, é que deixar de... se hicieran cumplir. A petición que... A miña petición é que se quita a sinal, porque total ninguén cumpre o que está prohibido.
Nada máis. No sé. Yo no sé si le voy a hacer las preguntas o voy a hacer el ruego. Yo tengo... Los primeros ruegos. Tengo... no, depende de cómo... No, tiene que ser... No, es que depende de lo que usted me conteste, si va a ser unas preguntas o va a ser un ruego. Pero es que no tuve que Mira, contestar. son dos preguntas muy sencillas y es, la contestación es sí o no. ¿Me las va a contestar? No, siguiente pleno. Ya, está clarísimo. Pero es que sí o no, no es más, es sí o no. Puntuarse. No sé. Yo sé la Claro. ¿Usted leyó el artículo de su concejala de Cultura? En el siguiente pleno. Sí. En el siguiente pleno. Ah, no lo leyó tampoco. Pero si me da tiempo a leer. No, pero si quieres se lo dejo, son 2 No. minutos, se lo leo yo ahora. Bueno, Se lo leo, no tengo problema. no vamos a hacer aquí un... Pero es que no voy a hacer Vamos a me ser- parece, vamos a ser me serios. parece ¿Tienes preguntas? increíble ¿Tienes ruegos? que ¿Tienes tenga preguntas a o su no? concejala de Cultura pisoteando una asociación como es Por la favor, Banda de Música de Ortigueira. Por favor, te pido respeto. Increíble que mienta de esta manera, Vale. me parece increíble. Vale. Y que usted la mantenga ahí sentada, aún me parece Mira, más vamos a increíble. ver. Aquí hay un punto que es ruegos y preguntas. Ya está. Primero ruegos y después preguntas. Bueno, pues ya está, ya salió todo ahora junto. Te adaptas a este punto ¿Qué más o da? si no, no te puedo permitir que lo hagas. Bueno, da igual. ¿Sabes? Pues toma acta todo lo que dije, ¿no? Sí, claro. Pues lo mantengo. Vale, pues bien. Lo mantenemos, mejor dicho. Vale, pues muy bien, pero seamos serios y seamos formales y seamos Hombre, perdone, constructivos. saliendo esto en prensa, Vale, muy bien. no nos pida a nosotros que seamos serios. pero ese- No nos lo pida. Lo- Pídaselo a su concejala. Vale, pero lo que Pídaselo a su concejala, no a lo que nosotros. pone ahí mi concejala está bien dicho. Tiene Ah, razón. usted dice que tiene razón. Sí, Esto claro. dice que tiene razón su concejala. Señor alcalde, pues entonces váyase usted. Váyase usted. Es que ya no queda más. Váyase, no mienta de esta forma. Cuando salieron de la reunión, este grupo de gente, estos músicos y varios de estos músicos, creyeron salir con un acuerdo con ustedes. Su concejala aquí los pone mucho menos que unos niños caprichosos. Van a tener su acuerdo, no se preocupe. Ya le contestaré. No pueden tratar así a una asociación como es una banda. A una asociación con tanta historia en Ortigueira. No se No la pueden preocupe, tratar que así. se le va a tratar. Señor alcalde, por favor, Sí. despida a su concejala. Vale, muy bien. Rafa. Sí. Mire, yo antes de nada, antes de comenzar, le voy a hacer un ruego. Y le ruego, porque en el pleno anterior hubo algunas declaraciones suyas, diríamos, poco afortunadas, pero mire, le ruego simplemente que no se tome nada como personal. No hay nada personal, no tengo nada personal contra usted. Yo solo vengo aquí, hago unas preguntas, usted antes las respondía, si yo consideraba que eran mentiras, o que no eran ciertas, o que eran inexactas, daba mi opinión, punto. Usted antes estuvo aquí sentado, y yo estuve ahí. Usted hizo preguntas durante 4 años, tal, y ruegos y de todo tipo. Jamás me ofendí porque usted hiciese ustedes. Siempre le traté con mucho respeto. Claro, por eso, bien, hacemos mal. No, lea el acta del pleno anterior y ve si trató con mucho respeto. Yo se lo digo, que no, porque es así. ¿Dónde estaba ahí? No, en el pleno anterior, le digo. Porque es así. Yo no tengo nada personal contra usted. Desde luego que tengo, y mucho, contra su manera de gestionar. Y usted diría, pones en Google y te da error. Claro, entonces sí que tengo mucho de su manera de gestionar este ayuntamiento. Entonces, todo lo que le preguntamos aquí es para que los vecinos se enteren de ciertas cuestiones, nada más. Que a usted le guste o no. Oiga, son decisiones que toma usted. Le voy también a pedir otro ruego, no son preguntas, estamos con los ruegos. Le ruego que apoye a los GES en la Diputación, como se habló en el pleno anterior, y aquí, y lo sabemos todos, y durante muchos años se ha hecho así y se sigue haciendo. Los GES, aparte de acudir a incendios desgraciados como el otro día en La Pallarega y cuestiones que son realmente su función, accidentes de tráfico, hacen de todas las funciones. Y las hacían antes y las siguen haciendo ahora. Y es un servicio muy útil para la sociedad y para el Ayuntamiento de Ortigueira. Pintan calles, arreglan farolas de vez en cuando, limpian contenedores, aceras. ¿Sabe? Usted sabe, como yo, que hacen de todo. Entonces, hubo en la moción del pleno anterior, no sé si fue el último, usted lo sabe mejor que yo, en Diputación, que se llevó una moción del Partido Popular para que se financiasen los grupos, los GES. Ustedes votaron que no. Yo entiendo que, porque igual la moción era a última hora y no tuve tiempo de mirar. Le pido que la mire con cariño, porque el GES, que tienen un contrato, si no entiendo mal, hasta final del año 2018. Otra cosa es que intenten arreglar con la Consejería y con la Diputación la mejor financiación.
Pero, hombre, si nos podemos ahorrar 50.000 euros a este concello, lo lógico es que usted haga todos los esfuerzos, sea capaz de convencer a Valentín, presidente de la Diputación, de que es algo lógico, porque usted sabe, y Valentín lo sabe, que en otras diputaciones se ha apoyado, y la Diputación asume todo. Para la Diputación no es nada urgente, ¿no? Pero en su día le preguntamos por el resultado de esa encuesta de satisfacción que se hizo en el Festival Celta, que, bueno, pues en el pleno anterior nos enteramos que se habían pagado cerca de 4.000 euros, y no recuerdo mal, a una consultoría, no sé a qué se dedica esa empresa, pero bueno, a una consultoría que hizo, pues queremos saber el resultado de esa encuesta. Para eso, Bueno, yo puedo, si no contesté... Pero que no puede contestar, señor alcalde. Yo también contesto. A ver, aquí hay concejales Espera un momento. que pesan más que otros, está claro. Le quiero decir que creo que a esa pregunta ya le contestaron. No, queremos ver el resultado. Lo que nos contestó fue que sí, que se había contratado y tal, pero no, queremos ver el documento. El documento. Queremos ver el documento. Queremos ver el documento, porque estamos muy interesados en lo que piensa la gente con el Festival Celta. Que sí. Y luego opinaremos si tiene un coste adecuado. Se le facilita el documento sin ningún problema. Pues es lo que le pido. Bien. Hablando de pistas, últimamente hay muchas, ¿no? Pero hay una que está un poco en el candelero, que le han solicitado a usted, y por lo visto, su respuesta fue que no se iba a arreglar de momento de ninguna manera, ¿no? Es una pista en el Echao, en el Yermo. No, de ninguna manera. ¿No se va a arreglar? Usted, vamos a ver, sabe que yo eso no se lo digo a un vecino. No, un vecino no, una vecina sí. No. Vale, pues... es como todo, va por orden. Vale. Cuando podamos arreglarla, pues de todas formas, hoy no está el concejal de obras, pero le podría responder seguro. Vale. Pero aquí hay categorías. No. No próximo pleno. Vamos a mirar esa pista, cómo está y... Vale, pues perfecto, pues es lo que le pedimos. También le tengo un ruego a la concejala de Cultura.